Oy, madang mal lungil ka pasingil mera arbeklad, lungil ka pasingil mera president ma kabinet rengi, tirekal iraklang ma ngirutuling irasibong, kabenor ma retial bulu, speaker ma arbeklad. Temenenga Saul el girela arbeklad amlo sebe del gugol dakta kargi demeng, mo sebe del remeng saigel guk lola ba president makiabinet rengil mei. Katamal mereng asaw leng Miguel Darstal mo sa del makarogu kuk mo por meng sa igel tira mlakut mok la madir ulam da so amo mga pok la gire la kabalmen tergit ma kungtial te al boku mentira dia kon rengil dia kon rangaram lungui evangelical church malame bolo open ra program ri de lo pangang lungu. Alung ilgo bisingay. Abodol daktakar gide dodoshi ondi brigide alqabsi. Ngaramat kayo sa elor odem edey. Yang pulwase mamu lo sigar nadek. Maigar rokuit el loms kamin mo aisois. Damel Dios ay goldang sargar ubaka legyo mu ra program rakaw. Odoshi atingi mara eda lukl el mera tolong lam. Leka eda lo matingi ma eda. Agi malol dang sargara malmol multigering rakaw. Alka bisingay rubak. Kami dengan wase ya ngara mukte kara meeting alka bisingay. Agi mera ngasule meruba kara awngil blue mam kamis kamam. Mara adal lo rurtri. Etigal adal ruba kara nga president mertiger ogulo labad al akamal lil tatir. Hindi ruba ka rogul tukol tial kabal benter kamam ruba kara blue ad. Agirel ngaringia umsodel makatakla rogul tukoy. Rad lo ngalam. Hindi akal wakabal benter ka ruba kal derul tukoy ngani. Di klaw mrang mabaltigere. Akabal benter kamam ruba ka ospe angis sorkaw. Minal kapsingay ruba ka gyolingit edar reng kaw bolong tikay gara igel du almomdur al kapsingay alom sereng lobengel maigel sukut tabadeng direkal bol ngato longalam mabud arkaw bol ngabong kamam al kapsingay ruba ka gimal tukubets el mereng asulela president makabinet ringi maraad al ngaram lungul kuldibre al kapsingay e bol CPL mokatmok klaro kultoy el ngarselungi raw swem abud olom ular mamrogun. O sisiul tayo me nam Dios ngari nga sesel kalal milgat mokla el girel el alkam singay. Magolita edaw ring raum bol el kmigi del lakisi el magi moang ragim ser e gimolmol marak program ngamal maulobong e edaw ring long tigay garmam. Ay garo wiro ba kagimodaktak oda sa logyo ang algem Jesus Kristus. Amen. Oy, mal masaula dia kon rengil. Dolmol mara program regit. Bo kuntira kabenor tial belu. Mary F ramang saubok. May melkukla welcome ra arbe klar. Tula. Malungil kapsiyas tangil marbekla. Ako pentir agarang-aram lang Mr. Presidente. Utkir kami kaumar atamal marmang. Di atigal agarabalur ilang nganiti dal uong aray mo yung no sabi ilme al-lobangge nga niya ngiraklang chance ka po mga nginasibong lakyus malsol, mga nginutal EME Muhammad, kita ngarsil mga limara kamsi. Tirakal ngartya nga, of course, and speaker nga mamara Olbi, lal Noel nginatmap, later nga mamara France ngilti. Ako di mo, obantarir
ay direkal nga niya maasar maklol maasar nga niya of ad mayring malsol marosan niya inay galaw masisin niya maktima bantri egi belga markaw material minister so mar pekal adan no sabihin may may nga suli ulwasi ooy ang kadamner mo kadam malim asa nga tigingel government national state mo mal masaw laldir kalmal pato ka trip per ka ko taldir gamle ika ol ngoy ay ka gidel mi ravalu kukka ti elinar adal ra pabaldaw mamalguk nga ra pabaldaw elmes ka mesa madam akong dasyo sa ida direk kaltara amok tikartel mandang gidi mo reng sa kara radio o mes sa kara TV gi mesa madam akmandi ngu sa ida dalwasi kam sulan me gi ot ki ka mabek atro boy dal mol makura tel program ra kapsinge do reng sa aldadu masulang Oy, mal, masawla ka, Bernor. Ila, domese kada maarsele slideshow, ma-refreshment. Kada morse igidi, yak marenga sulira tirgal. Imlara oriorne, yak kabinetara president. Akulo, umeser tiro ko, adital ko da ngalingin nesenser ngak. Rak ngara elementary. Dr. Del Chengins. Kam lisenser kamamaragim ngara skuret yang yak mereka suleleng kagidel. Mlal mutel me ya mal marunguleng sel ko ngado du uring yak mloto ko ramerige leng yak ngado du urang akal to ko belaw. Makmal ko lungilar ko ring mo. Aksilu batigenge leng ya silu batigenge kamuso am. Makatapos sa higit del refreshment slideshow malwa di ngayita di ako nuludars di ako tingek mutukuk ngara orur ter sa higit ngakakukti orur ter ti higit del alda odu makmul masterir mal lorur ter ngi silbo tamarek ito por sel kuk presidential remark di mul loyar aulala sel labor niya question ma answer sugumun suamal ngari niya karim ko siya imam edi ka mga dodu di mom nguamay ka masel nguamay ke mga dodu eng soi se para le record mo di sa igi di kada labor sel refreshment Chief of Staff gaya me kuk mamsa tersele slideshow gaya kuk mar alel segi di kala kuk ti ako dungit ta mamsa terni ka otutukli da ke rupa ke to okli to mo di mo to et yakakal di aktir ke kita tirgal babiraron ng sergi dal ngari klel mo ulal mro sa kala malungil ko singel moral bekla ade ngora di swado kuk teorelitial kora di telegibel slideshow al kuk kora di hotel aigel lurio rem nam katmokla ra lomo la president tergi ma cabinet ertial na momre karra kalmer elang ay ka do mese kalbin ka ngarteng emorang esar malu oh Minister Obi ang kadirek adi blik almong hindi akang ay ka kukura di domes kukura ti aliran adal langar niya kura karir ang kura raw ring artir esel dabor ateme lager manger raw di ralong ura president tamal di mimoklar bekla adal loger koto kura mamu oleng nguablabol kodom araong eterara kartial to kura covid nding mralmlem sisi aurere la ministry ra health Lobanggela, arang la leadership berbelaura national ma state. Mong miligid babato ko londib, lal mombre, eringi, masaw dal kwaset, yakada makararing idrakt, direct lultuy ra, nges, wal nartirgel sa leader, ay kalbet pa nga labalu.
المرقيض منقول مناسب إذا القط مكليتي الستيت بيسيت المرالي وكلي بيلاو الغراوي جايد الكذيب التلقيب السلب أكل رمود القاسي الغرنيارك يغدا سلب أكل دا سلب مال مكلود سمير يا بودا سير بر أسبيتار اتكلت مكل لمغرقيد direct المملك لونجة سورة بيبي دابلو ندم لقد سبق إذا ديجي ذا البلاو ما بقى البلو من دم لقد سبق الدي تير الجوت مكليت تيارك من قدم مال مرينا سولير تيجي سألي ذرا تايوان ماشيابال أستراليا direct المال لونجة سوا قدم مكل هذا المدنيل كواسي سيل فاكسين را كوفيد على بيلسكي دار أدرا مريجل direct قدم لو ما كوفيد ندم direct الملوذيا كا ندم لقى البولا كا NCD direct الميلمول ما يجي ذا الراك الدقورك لقار الجيرل قدم التنغات اللي first lady ارتيالو بنجد direct المال مسيسي أوريرل راتقورا NCD لو بنتري را أدرا أوسبيتار مر أدرا بلو direct المام قد موكلس NCD grant direct الغارنات المورا الدبئ رابلو لوجيوا ستيت direct الموليني تانيس و راغورا سيسلوذو دلقوك مموت موكلا يجي البروغرام النيا موقول لقضاء الغبايق أكيد النان communicable disease را أبدنيه ثم أبدنيه را تلك بتيجي رمود قضاء ديرك المال نقل تنات السير الغوت المورنيتي القوبيد را بالواد تملمري أثر أثر أمريكا لو دروك الترير توكتان مارنورس الملاي متوبن كيد أقوم داسون الأديم لي قدم لهم ثنجرا وائل الجاسوس أديم لي السيل إيرو الكلبسي التكمير دربيلا ويقول نصير أدرا أوسبيتال mga ora president maarang lela leadership الغورا ملت الجيب المنلو أرنوف القاسي تياسب إذلو يبقي إذا بوضو أيسل ديرك المرتال سيغدلو أسي قد تلجيب الغلطنات ترى أدر بيلاو الملامو يكليس الغورا وابل المرنليل ديرك عبود يكلي روغير ديك دم لامو يكليس المرنليل يرسلي ذا رجال ببي رابلو راتاي هيو أمال ديرك أماوسل مرنليل أراكت مرسلي ذا رانا وروا ملانغو سل قتل قضال راقو بيدرتير متقورا وادير المدي ضرورت المرئ القاسية تمغران جيد عمل دي مرئ غسولي لروبا القاسية جلنجس وعملير جيد املار سلتا من سب اذر قوكورا تلقيب الملاما غسل بدولو ديريك المال كلونجس ورا التايوان الملامير جيد ايجي بطوغ الباكس را ماسك سيرا السالمو مرينغ لا قوبيد اغدم لو قاسير مجي غريل نغال غاجيري لو ماسكال نغارا سكول matugura ospital manglan nga gigidal nga sulmel no sub elmro sa marbek laada ang aringi ay gigidal sa ilaw spell masaba aklertir ngagida diakon tamtereng al mlaw ay sa kasi a minister education ergida al amalungil madangal al seltial belu bukti sa dalo tababi da siyasing raigel lurior el plan makatmok lara al sela minister gida education ya klukuk ang aring isel teachers conference ratutaw direct kalguk mo mga daadu orar sensei marada lori oray kal school algirel TLBS school year calendar lomura July 13 next week may gel baby ratalang tingi lori ora MOE el minister di kalokon mo ringa teler el algasus el guko ais madsumguk nga ringa ko rager el girel ay gay ang madsab etologer direct malungi la collaboration ra tora school may kalbebi da ministry misal tara siya single domes ringi yang arnya ko program ra adra Bureau of Agriculture sel officer kita sers lo bengel ay kalbek school matamru la sers ra yasay rabek school mal dir ngal kara school malal may kal dalom le also bel sel voltemel etamrit ing sabel mora wumra school etermul kukmo swel barangal ka mang ngurior education na direct nga nga tilang tingi lawrior hospital lo bengel al make sure mo kasi gal kalalong at mo klara school kalira ngal ka amra lungi rabadingir nda ka didoli urakan sume lo bora platong elong ngal ka nga yasay mong kora talgibal mo tabasula lang rira ngal ka direct ngartelo bengel atang akil vice president minister at justice kadokora direct klugo keng malklo activity tir tomo graduate ra mutul one ra class ra police academy
Vice President Tamal Clacare, Obrero Lavantria Adra Ministry of Justice Rokui, ma Office of Vice President, Lo Ciclo Lela Teal, Raungit Clacaringe Lablu, Marad, El Diacadingar Alcel Orior, Direct Lo Pri del Moray Galbec Calbelu, Maiga Kukti. Direct Kadokora ungilar ngude malmol milol ngi trabay sa lo ase labor ngar bulis rabe kalbelu matamal mring mri eringi direct kal ngarngi ya ngeso almora Ministry of Justice el maragal BBW maset sa tarabila sel guk mnesab ilover siara dra Taiwan almel gidel akuk surveillance ma klakarngi la tokora tav direct kal el al sande ngarngi training ra dirigel ko taw tala ara drax mang tabek padingirar adra law enforcement tra government ang arsel training loban tra adra DEA ra marigel direct kal tel nombre kal buil ang laringa te elir tirgel kuk adra arwa ambulance ma emergency al tiram lara training mang lesabela president el kuko bantri rulia proclamation kuk ti recognize her tir e kora ol tawredi del morabway. Katangal-tangat dire kal elal gasu selengel Minister gidra Agriculture, ma Fisheries, ma Environment, nga Minister Victoria Obangedar elal gasus. Minister Victoria akaransel ang arabulu matab. Mang masada tokora sir sa mamasay mababi mamal ka. Matokora ta bra pula alduk lan mo tra tokora ngawal. Mang kadambarang asulel ang malmering laurior gire labulur bela lo si krole la te alara ka rule mate al sabe digid al mamkro la kalet mundi ka tabagi sira tutaw to sigad mo kasi tial kale kak mamlan ngi rastoang ak makarangan sabe ka di ritmi ra abitarablay direct kal ngartela bangga da minister mutul ar adra media sorry lam ko tong ringit mon super minister nga Minister Human Resource, Culture, Tourism and Development. Direct kalmal bato ka orior lam kat mo clertial ministry lo kiusel al realignment al gilt maklia president. Di bebi ray gagid ulguk to Mr. Tial Shasing Seral Salmodia ka art tourist el merbelam bod record at cherol arrival art tourist ya Minister Tmutu laban triadra PBA lomring la aldo laban triadra Taiwan ay mong makarang ito agrolitial travel bubble malsabi irar adra Taiwan mabelal mimoklen mong emay dimlang al sal diyor at korak lakang kodang direct at kora yor raw kurula seral masim ra kulte al raw kurura bek padengela blu ya Taiwan adir kamlaringi emlokongel makanya asmerel el gired makadamre nga sulela minister matirgal lulurial lobangel el gired say el altay meng aldir katalgiban bring le atito kala omrael el mora Taiwan hindi ko kuksel baak lang kuk namor ngi omrael el mora kwa mahuriping belang kuk namor ngi gidel bebirate al direct kal seltara Shasing minister lobantri tirgel tei melngalige del tiramlo ra Dubai amlo promote ra bulur belaw makadawre nga lo ase tirgel dart madringel tela el adem lor sel budra belaw ra Dubai amor nga te liral maral mesor i belaw e kuk mesakla bagalel tel balwab direct kal kadamal lam mamadu ay kal tokor arwa internet mga rangklel mar adra PBA am lamo sabir lo spare tirgel nga legal belaw el kuk kera ikrel belaw Masel Shasing nga bebul sel Shasing ra president tamangel Minister of Foreign Affairs ra Taiwan at tirgel kuk nga legal belaw kera Denver tirakam le sabir el kuk mong iol nga sir sel kuk mle expo ra Denver direct kal promote ra balur belaw direct kal ngaring isel Shasing ra minister at kora ayuda direct kal web tra al sel tagi del ministry matamla mo mangi ra rumte era ayuda ra galbek kal belu al tira mo mga drother sel mo BSL ngi youth policy le sel kuk mle youth policy gid am lomre kakal sel el al 2020 melakat kuk o mesel mo kasi tingilaw rin mo gidelker melakat kuk o makasel mo gidelker direct kal selong adu minister mutu lang se kotal mandate tra ministry ngi matel administration ak makotar other belaw matyadi Shasing ra ako ka
Mlesa be edal me oban trirar adrangaram lunguira senior citizens day. Tamal dir kamuy lo si gate al direk kel asab elmos modi atoko rabas yam letara grungule lawase ingira durul labas el direk kel merar sel 15 dori. At sabi ilugok tiol takar tirigel masuka SS ma pensyon al mor orion matarmula al sangdir ikukal motel may mata madeda se dia kal maasang dia kal lomakal mal di mor mula al sangdir otokyal al motel mirablo. Direk ngartia nga Minister Public Infrastructure and Industries. Ang kaselban miraktial state visit traveler bela rogi ng mongod angkle lal awatigial Charles Emo William. Nga mlorong rar del kot digial dabadabagi angkle mukaseng minister taang madengel mong adro omaliot tumatok mong Minister William. Ngartia lo bangga del algasus nding tirigel selosado ng mukaset tel ministry ol takaw laklol. Leng tokoras kogil mo tokorada bel mo tokorabalu di tamral blakarang di ang artialo bangela direkal director Marayrey ekdome sa igel bebira siya singra kuk project el gida malat kal ngot mokla lol nga sewa infrastructure development regal bekal balu. Direkal langaring ate elle dang mle COVID mandim lakal sal mukud ma umral ding ngaring ate elle dal guk mla mga dadu ulaban tirirar sa ali dray galbek kalbalu e direk kal langaring ate elle dar guk pebirar sa ali dal me olding rigid mang sel sing president material terul kora awngir dila minister mle former minister of foreign affairs rabdur Australia manggel ambassador Australia ngartialo bangeder belaw el ngiam le opener tial kot el embassy Australia al selabdur belaw ay kalm nombre kada ka embassy kita ngarapo labay mangkatengel maaring embassy da Australia belaw mangwabla bol ko ratalgi bel klote alara al dadu manges wal sabi el direk kal merkid direk kal ngel ruba kal do orlo bangel a president el maditil terung ngel minister of foreign affairs rablu rasyabal kumla ngaring kumya kumla mamawar raskocho ngaring selbes el departure terminal rigid ngay gidel minister rasyabal lamlel mo obangel a president ito nga asmerel kay gidel BSL departure terminal. President tamlalang itirgil mo kasing malungil mang labok tiyang marko mo larar o kya kalmay. Direk kal nga nga tele del gukmla morabalura Taiwan direk kal mla welcome ringel Minister of Foreign Affairs ra Taiwan al merbelal direk. Presidenta direk kal mal direk aktiv ra urior ra teletele la PIF manglamuri lang lakuk timo o ay sa kasing ngaranek sa lombrelel gide la PIF del Pacific Island Forum. Ministry of Finance kada di matangali so adale sa level payde kadang marwatche kamangrang ding talgibal maring lado ko ra malal akle laureri may ga ko ra di telal siya sing al diol taigel ko ra maklaw lurior el nam katmokla el ko ra telang tingilala al mokang gester at ko ra though the finance ma economic development rabulur belaw may ga ko ra di bebi ra siya sing al sabi edol olt nga nga igelwa talbes el teletele la mo tax domodoring mo palaw goods and services tax PGST kadoras mal dio battery may gagi dele to korarwa corporate registry kada makara malabe bida maklol kombalil direkal alme mrula shobarti de belaw ma igel la alngi arulid mo koramo taligib al karkik la olege sa usagred maling taamars raigel se saludo hal ngaring irgid ma kukpepi da atletele lab saludo da makarulan mirabulur belaw alwasel to kora digital residency ay gagi tabi biralla annam katmok lal aluul mang maldi masang Minister of Finance mandim lakat sab elo bang gadal algasus langaring atara meeting ringi sel tax reform digital residency arbitration corporations private banking ay gaigal maldi mo kang gester at ko raw daw mandi kadil kluko kanya sa kadame sarde elaygang sabel amma malara kanting ngole laurior direct kaltial mlomre kalong ewalbuy la engles bedel at makarokuil other belaw adrabulu mar adra state mar adra national direct lo dimokrar al dabe el mar dider stalad emlo bangel abaluram rigel
Ekut maklisel mle onge with our ocean conference. Kabda madangel kasi madarang buko del angira dilu artel belu amral lulumbrang rablur belaw engilulmong otrur mo kasen sab edel kut maklitel urior belaw. Nding lo karyo ra to kora ko bidaw ul mandim lakan makatmokla almer el angeng lo sab edel kut makli. Makadamal di merenga sulir arbek la adel gire law long surir. Edi akadibla el belu ramarigel ndirek el mamlek longe surat Taiwan. Kada madangek mo selji mamil gat mokrar adra Taiwan, mar adra Australia, mar adra Siabal, mar adra bek padangel lablu, rablul ad. Luldar sange so elme manglo sab edel gut maklital man longil el conference. Ako luay sray maligra kasusulo sa serabol mereka conference ang laring ate la president ng oy tatiri kalba birar okya kal mora alba aba. Yar adra panamal tira mo host ra conference ra tialmran mirak. Dilura presidente lo asing gora taligi bel malqabu ko maulumam. Leng tial oblam kat maklir bela dagi modngen mukasen sa mamel gut maklil el mokmeder say ngadi kal saleng alak landing ngidigi mo gedi letamral milsang akla bagle laurior el milkat mokla yay gedi sa bel makat mokla lang nga kal tareng ngora di sa dalo tayga ya kukura di tablo la al gelgot el recent la al milkat mokla imong ay gagi dele gire la healthcare fund ya imo nga gire la patent sel to ra patent tal sum ka karirali kadillami yak mongal dalom ra al sela balurang ram langoy engod aatmel engod awlukurulel mesel ra de el omngilul smongo si ang lokar asabel ataram asertial bulu el mong register ngik mo tiak klik manggel adal mo ospe ringi ospe sel recipe agirel ngarang yabol pisangel adal niya mil ali sa igidalul daso mataletelel sa igidalurior mga kadadi mga tmokler sele at taramal lungil example abulura South Pacific amlodia katara badungel ay agidele ku karingi etablengur bela ngul mara university ra Hawaii edolami emerkong yang bugro latang mga legal madwal Marcel Bulu may lakad mo kasi ang kukunget hindi aksel luok lara babiyan mo kasi tiyak ukar bela langilulmong makalelblel sa biirar adrang ram langoy ter adrang esarem nos mo kasi sa luto tersel el kukaw edim lakse gidal teal el amlamor nga gidal teal rigid ngoradi gida swadal kukuradi share ay gal lurio rabek kal ministry yakunda sa mlamro sa hindi ako dodol kasi kang maklod sa bedak mong balsili rar adang ditit hindi kumkuradi magya ko kumiwe kita malmol mara program rigid malmasulang. Oy, mal saula kalandisang. Ilakada maara sel presidential remark makmolngitra His Excellency Surang S. Wib Jr. Niya President Tergidra Bulur Belaw me meskida presidential remark. Nolike besenge mortrigal rubak tobet sa irakla ma irasibong ma irutili governor speaker marbek rubugul marmasil tial belu marbek other tial belu ma of course kumgela vice president mar minister dire kal ngari adra pension ma SS ma ayel bekal trenti la kabelment ngartiale amokte kara meeting ri dire al gabsinge tiawal fursel tele ma وتقول تل ورا سولي ورا اتال بالسكيد المهم شورغمي ملا انغر الام امرا الميل ماما اودر اليو المرو لوريريو من غير الميمو كلاميتين غير الجير غير الولداسو غير الموندا يا غير ملدي اوغر روغو لك سي انغر الام لو ريول جيريو من دويرا دا por ahí el goma gal to el question la pudiera hacer kada people gire la team na set kuna ngasang SS pension to kamal le to kay el sorin mom dinge edik pues que me pues que kate al mukura di tribal u ka shera bebi ra u ka tingin la akabelment trigid ako trule nakamal so kan kate al emre ngasula rubak al dios ra aklangal tangatel gida kera mi mokal bulul de kabang raul digel الوا let's say بلورا Ukraine ما بتقول بلورا هذا اللي عليه أول ذيك ريه يبغى لك كلام ريه كذا قال مرينا سؤال هذا سرا
tialu kadam lo soy se para mering el teletara covid emla eokli dimla ka question lo se tiam lo impact rak langar arbek la other belau atrungal kamlo aroid geizai malubang garganira adamil tamal di ngurtuir se lungil del will gidan partnership gidan lo mate tigar tokal salif ikadam lo mak gidan mar adrablu e oy begitial el time el merelang actually seleng vaccine ma angeso ramas kama iger rogui disel gotem le klol ngeso adiri kan narar adrablu el tira agilngel lol tira klaigel ula a quarantine ma a social distance mo amalbal iger rogul telang tingil masel mlenan ni arbek adrablu dimla kal morim tedim letir el mo ma or srir ma bela amle gotem arbab orus ringi el bulur al sel ablu ladel mkatikat el time el diri kal mel mutrel al time ma huwa qada salba magada akma dura selig represent panuelo diri last week yang belum masimra ndak angara 2 weeks ago eteno masimra adra heldra abola beleng dimla kal follow up procedure of quarantine tediri ngar segid matam local bus mnoria urtutak kada mereka sudah ada saya kadu mulai bigi seleng tiga bigi le muna kalau saya problema lama yobong hadir ke makasai tira sorry lom to selen sorry lo pener august tiga bigi makada se meral tial teletara gobierno amle urtuir arbekla gadir kan mereka sudah ministry health budaya melari atame ngari tiro hospital boleto ase hale di marik le kabem turablai meral mleklol ring el moral beklar diga de diga el mengen lo hacen aktangar adara garganin mandiri kal kotem lom ring la mang kotem lari sel tim lagi del kut maklil cross act mangari ange sultilo ndigi kam longal tangat aseli dara blon amrege amle ala orgir el mo parte sel el cares act rablu ramrigen no ser todo da ludo da WOIL nei egi dam de lo hacer algo otro mule ngora dim lagdo se tiang mal wangaran ngeso ngora ara dramagi tam lo de altura al sel matigir be biram lo de altura al sel diga dangal tanga tereng lo september last year ya komda su egi o mugia ngara ngora ngara al sel urior ya amrige la wase ngari ate alle tatmura dramagi tam lo last minute yang dililu trogar dia 18 million el no se ve del el no se urti del direct al miltamal la del el show abertir mesel arrangale lange sun mara brigel mel digire la tora WIA am lok med logim el million mar klol nges we gamran ben asula ablu ram brigel el segi del longa sing partnership sel oceans adire gal ngal singa seda aigel luk ngari rigid igadam la partner la mgel am brigel mang tira dire galingil sugid el gut makli sel urior mandira gal mil oita 10.8 million ang sugid el gut makli sel urior uksea amle contribution na blue ram rigel el gut makli akmo igelen kada mamala swar sel el ya aklol msisil del will ligid ram gel blue ram rigel mang kidam dengel lo asel al time u 2024 en ari ayer kelsela compact el gida gira del masao mang dimle last year ikadam lo mo dura blue rambrigen yamle mletablo tuqa sera da blue rambrigen august dul musum el mora secretary of state ma secretary interior ma defense adel wili gida cloud tutlel adoso dara del wille engiria del moada dur bebula table mesagel ngalchong sera drongoled et makalugut mokul mom sisi mongwir ramam makti mletingin el mortira ase amilu lo dorsil bebula table ade kata ngering ngoy ya bela ul moruriul egida sodra mese bela al maral budulu e ongerong adira ase namo de kalsa mal moda dura adal ngal sela agabelment trambrigel de clisiels modi arangale agabelment trambrigel kalsum tora post office de kalged mertiala emal kamangal galgal al masadri tiagir al malmol mgat makli se agira del adaduri mang mleway segi del toka abise del morambrigel lo modo dura adro olbi rasenet ma house
ilungi tertir lo ase musuk mam el convince a president kami lo ase ngiran mongo atretael mauriura February de list le ase alas ter le gidan mora Biden lo ase ngiran mongo tiar toy ya March etu lo ai sergi lo ase Maria a special envoy on climate compact negotiation or appointed in the ambassador yun mga amo lo ase kadamora bibla table selmle mle la dungul merey so mam lom desen ngaray gel so me ala derbelaw ese yam le sodal loder sin mortir mang kadam le mol mang madur tiro ase adel wil gida qaw tutrel agam pak tam le mring la amliur rablu belaw mle with the time legim sen kyori mang gloria auldigal ma awangar rablu blan diging ilu lurtu ir se klamra lo ase tia se den mga dur ngar be bula table mat mokni o mesayel ng sen ablu ma merulin mom sisi mang kada dire kal morarung udalang betokar arsol dangar belam ko setirang tangar tiang well git sira dunga kampaktra 1994 el merelang etia alam el tira adram brigel ngar tiang kira tokara akal sol daw abay mle dongo dura adram brigel ya president ng wasami leli awase kadin bay 13 me legi dam ngelo ase dia tial covid am la otilo ase tokara turist ne ase dir tura tokara turist serak pora hawara I think ang dire kalmle August dak madon gel Admiral Aquilino yung ay sanga kalwase igen expense rakal soldar al sela blue Hawaii rabek karra kakarinya 7.6 billion se hararara ad may gelongoita trial other ker al sela blue rabek karra migit tialo mes tilal el me holding le ngara exercise blue bela tiga la ko tungal little soldale temru exercise kira PPR di ngil to yak madura manager a PPR la kasi ang malungil tiga malungil tourist todo el momento ta practice ra 6 o'clock el mo 2 o'clock mm te dinga rapar mo ko sige but anyway algon dimlo da katagilar bela leng malklo o melim di kada merenga sule la blura brigel seluk ol duro krara del mem exercise yaktilur tir netratinga mo Admiral Aquilino kasi tiga dekat sar solit tir to di kasi mal dekat turist mera blumam e dire dekat cruise ship mera blumam ay la dilu le di mera awal pe mo duro klabe birin mem ligar da le bera blu el uklo ngoy tawdo mang kada merenga solit tir le senda yel to dial el mei ngari al mutel dial hospital mera el almanda e dire ngari del soldal dire ra shabal el mera el albuy le dire melding ari ged mutuk dire mer demo holding ara blum gira drosiga yer rogul el do la gamda se ablua angara albu unfortunately gida urtui rakan ko da el ngartial medri gidel asial me toni adra shabal adra korea adra taiwan adra china yetriga dirga el simra bluri yetriga madak tel tob gadam ge ogi de lo am tira se kam tim kai sa ya la simra lekplara a Lisbon aknara a Europe per term lomregal el lerul sande a turister tira takmula se mlangalak kara 2019 level that means a turista amlan mutel el moklora before yak madadura ministera Maldives ra uka fisheries en larseng wase a turistra Maldives amnamo el mutel ngalak kara igel mlarira before yedi adra Europe maradra miguel am sikadra Maldives itu ukmura akmadura ministera French Palencia Tahiti muasya turista mlangalak karsel elmle edisira turista 2019 mang ngari atay metel mutel me di kadamaral ngara mring time relang mang gitial el mangarem malas man long song sa ayel expense gide keep within ayel sesel gorger mayel gidam lamal el nges wologiwa alone الأمور قبل من تريد هذه الترى عمل الذو ولاسم المليسينية وسي كذا مغران يدوروا لهم تريتيال ساليف يدو سي يلو بس التريتاير را أغرول المربيلهم مثلا قط بس قط القرآن هذا تل تقرأ ديجيتال ريزيدنسي مستري هذا تعلمت والريزيدنت رابلور بيلاو سيل المرو لا يلو as an individual مرو لا يل activity التيرا دا سيل مرو رابي رابلو
example tiang ngari baby rablu, for example, blue ra Hawaii. Luasi omari and dekal CML trade crypto. Nung tiang lo mara crypto mutta di sum to ba residency card belau and see in Moragan exchange trade crypto. Tiang lo mara kalbui lengel mereder a Binance. A Binance a gotoklol trading platform ra crypto ra blue lat. Gelada anyway, Jawa last name ri. Bui grasinan logora Canada, adara Canada, dingang 120 million ar okya kani. Ndi umura kong bali rin 2017, ilang 120 million ar other trader tial platform ri. Drigula isra last week, ayo yung lefang na otrela, luwase, mnamo sila accept tersel residency card rin, tersel platform rin, marada sil trade crypto ng arsel platform rin. So, adito nga talba center, tigal okya rin, mark lo nga suwi rin. Di LLC se mnamo 1,500 telad amla register digital resident terbelaw. Of course talad ahara radar tekluk mese wablaluk pesrudo lo sisbi adart mo gimel telal. Kada magi gogid ding marael. Gida amdeno se ngaregel betol trang tingil alla nga dekal ngarter ador olbil ding gida tambena sulir. Lengaregel betol uldaso lulugo mang قضية دار شيء دخل مقت مقل إكذا دي لللاقل دي تيرا دي رجال مثلا لو مسوا سي نامو جيد الريفورم را تاكس كود نامو جيد الباسرا كوربريت ريجستري ومس يجيل بكر ترين لا تيال لوكو توا ابس التلاتارا الرول اللي دخلوا المال را انفايرمنت تريد ندين هيلب بريد را ترتللا تيال را الرول ترى دو سيكرو لله اوريدي غاري ريدا شيبينج ريجستري ilang gira dalom da sura dire gal gira togora aircraft registry ulang kau tutila lagi mal di state ng mulun mal swal mobtokan other registera amla rile mudaw dal mera state. So I just had the opportunity ra dire gal 2 weeks ago ngara mlemit ngel ambassador gid lom tergid ra UNESCO enga a brother ngel prime minister Lebanon emal marawla ya dille lang aringil mal klol dial kasini ako mesri tial bandera ng ngani Cayman Island. Makasi udre ngara matial dile ma Cayman Island de kalbelaw. Eng puna lo ase. Abelaw ngara registry mal ngari mo ngola captain ni mel ngada ka register dile lang captain ngora me ogera captain abayo ase. Hom gitti ara bosul mlagi der transfer imra marshal hale bukchi karbelaw. Din gira del aygatte al mergid Kasi aklabokol dial lagi la mungkin aklabokol bulu. Mengira la mungkin belau. So hopefully mo change la registration ingin mer belau. Di ay kita ate ellel belau lega diliak le do guritse iliak kal bulu. Ese ate ellel drau sel do do dur ablu ramrigel. Ablu ramrigel ade kan ngartial lo meski dak mungrang leng tokor upkit. Ngaria do mestrir ngarial alungu etira ngarsel dire lo no se orgi dire temde ase ngungir tire ungir rigit. Mengdiso roy sasen sera tapor amrigerra ame se amne last tripna kaluk mura senet amrigel mle nan el senator sa da meter tira tartira Lindsey Graham nge uk ranking Republican member el hedra uk appropriations committee ra senate sera tapor nge malemre dron bitim gadik mura ola se kapska gel fabel som makangal rubaka ko radio re ndi Makase agima los pera 90 million kama man blood silgire la kabelment kama hospital kama am trudu beto kaigel ngal sela blumam sia del kainga seori. Okay. Last statement nga se aselila Taiwan asalik eto dan maral. Maral esel dangal tanga tenia Eli Maidelis be mlari adam lartian klela Paul Grove. Paul Grove ngel madal lawyer sel committee mlar tial madala chairman sel committee ranking member committee el memes lo ase mayelon tidang ase en motoy sel ne positive dile ase kada mo sikrolel bera to ra pakta imara toy ngam nga sebela ospe anges so da mesa belaw el oti sel ni awil delwel ngi mablu ramregel emagrada da lawyer lo oti awil siasing en morter tai heyo mang akti ase kadangal tangat el bulu
ngaltanga tera igal dalwil mas klaus elel ngani rigid egida mdenga se adarablu ako tengara albul maule sel dungora tokora pension ma SS oi klonge arablu lo se iga soar mo gosokos digida mga do igal tablo board do se kame do siga iga rogu rail dogi ungi tol mol ma program egida mdenga ngal sangasel egida bodo sik kroner sem karado umer ngidi mol ma program oi mnaina time em lesto ba SS igal additional benefit ending lilutel almori bere tara SS ang artiam sin mosma do sing mol mang makarang ding dire kan ngara algiran murul olbil ma hopefully tukut makro October 1st mandi mol marugod to koy umda singel director ala ang TSL help rigid dire kal a pension mo sisiu a pension adi kal PSL problem tiagi tara dong otak kari do sa dinira ko der rakram la memon mlagira dala audo dom mlagira dan makarang anyway kadam la malasam akmaya se rakana senet kadam milasam al mayel udo dara remittance tax el do le pension dire kal sira dangar se kadam milasam al mayel udo dara a PPF and help para pension. Of course, hindi ka tourist lang, hindi ka udodra PPF and mo help para pension. Di ka nga malmol man nga rin. Ikita mo nga say, oy, nga song, gira dro siga gira ulte leta umeri. Di ka mo nga siya bola ko gira udodra pension el completely modiak. En wan nga song sa ro del basent se los peri. Or kmed le ewal million or 3.6 million a year los peri a pension. Al sum gadamar seguir el time, mo sa government el bela gira al ma top daudod. Malasra school ng ospital ang giran mo umira igi maulang giran mo atmage o mesra ng Israel dogi ungi en selba akla pension mandi kalbol garan dia ara blu lo se kadamo kosokos nga sa tara giran ngar bebula table do sa kadani madram legal help program ra tora pension ne tamra titi ka tasani molla kalel wil dom dasul dire kal so bakli dire gira la gidel tokoy mang betul ka soal mo dadu ese kan artiang yang ka kami am dengan ase sera tano laktim ngadu dim ngadu dim rani ade kadang artiang gira del dim ngadu bai kadang artiang al telle de lodeng sera kami ma aigel betul lungil dul do swiu ma betul ngia gira del mat mokkal gira adra blum akmom ere ngari question bletsen deme on dimla question kami amal di open agimla ray muli gara kasus marada ray muli gamla senda o del question magimla sen mo sor bak labsay mal de ka problem ma kasi kading artian mo tuta de tiamal wil bulun mal sokal bulu hindi di trial minister ala mo kosa andinga ka mal si kading artian mang unsa da bay open ra ula and I don't know la se ngil minister by minister wadik mo se mo ask a question by ministry ata kada som yang aral format Magdabay adilungi lebail me one el minister look wala di modilo sangara muru na ministry ngi el ngartial do ore kami pasa tru ilger tel alger ukpol do okle benex okay adam 2 minutes in intro ada continue sula Oo, Mario. Malungil ka pasingay. Okay, Governor, Mas Piger, o malmasate, alam mo, sumaman ba nila mga presidente may visit. Kaya kita ngirak lang, ang mga sibong, ang mga tali, mga limarar kami si Garce, marukul maas, marukul tialbalo, maroon kami lusupekal, el algo ko ay sa isel tiale Ministry of Justice. Ang kadira kal Vice President makuha kung ara National Emergency Committee. Makami am ngele surigi amle momre ka mo ray ray. Ma el akok ti mo mga tuol girela Ministry of Justice tilbon nga ako ra ko keral girela nemo ma NEC ang mal sa ekal mo onger ang kagida Vice Chair National Emergency Committee ng artiang Minister of Iang ako to ra NEC sa amlonger nga kamlelo manggela Chief of Staff ra Office Vice President Roxanne Siwal Valesa ang kagida ng artiang aktira kalmlelo man tri arterong al chiefs ra kagida le Bureau of Public Safety kagida Chief Clery Clevas ra
Division of Criminal Investigation Chief Fabian Mangural Chief Patrol Division of Patrol. Dire kal ngartiang officer ibutirang kay itong mising ngani malungil kapsinge tirkagi dial. Lul bangga kalmel al kuk ngara ministry ra at justice. Hindi erol bungol kung ado umaka koratal. O sis bay garo ko hindi LR President tamle declare LR kalir ensuring the security and safety ra ada mabalur belaw. Matial tor belaw yung otar kakle asab aklen makla karnge la balu mar adra balur belaw masekmal malut kalgira la ministry at justice. Maktimok mo igagi del kora available al services ng ngaringi okore ngari mo si kalongin raw. Ako teng so kalo ay sila ngari notary public ngar office ra Vice President mauspe notary service eng sabi wal more office ra governor ego to badia adal mel notary sa documents ra kamiyo. Talibro ko amla mo mring la alo mal si el koramo 4 to 5 al adal mot may kasi el top da notary public al may. Dira kal nga niya office ra advocate al sira campaign ko man sa secure. Yak dinulwasang mo niya advocate al nga al sela office ra Vice President. Ang klela Shelly ng mga sawe mal sa elol nga sir kamiw al paget sa igel grant application or kamiw. Mal sumuko nga niya grant sel kamiw sabiil somil malayal kom al adra rubak al adra maas al adra magikrel out especially gel blalol kol gidel la first lady malawrio lo gel Ministry of Health and Human Services gidel gel NCD grants al wall available ang mal si ulme matakay nga sel paget sa igel al document sir kamiw. Hindi rin nga niya MOU, giblem signing nga kamakabarnor ayos Rudy Orior, we bring the same, alme gimlaado nga makabarnor, makaltmok lobas el draft dan melngol masamang review ngi, al kanyering nga gisay nga niya mo niya bulis ng artial balura ang ramlongoy from Bureau of Public Safety. Mang mo assure was nga niya presence ra bulis ra al sila balu, al mangkara balu. Dire nga niya Police Academy Waigel Blan mention at Chief of Staff Landil wasing Moria graduation at tira klugok 28 Basic Police Academy mo graduate ra klugok so kalo ay sunmul wase dire kal sel klaw marang al girela arbulis al giril Almo nga arbaba askulir mang mo tamo o skill demo subiiral mo tal mo ngira rerir mlan masawla PCC mang mo nga cohort mata 10 to 11 el bulis amo so Israel sila cohort mo mreg yang wa associate tir ra criminal justice mandiri ka nga rin sige the program mga sura President, mga Minister Jenkins, letamal support the segi del higher education for police officers. Mga, dinakal, ngartiyang two more left. Safe Committee, kaya kita First Lady Valerie R. Whips, ngartiyang, akmal mga sulel ang kamal partner na Ministry of Justice. Blool nga rigel events ra Bureau of Public Safety le nga kaumarang alwaseng kay gidya adala belaw. Mangom teera dealer belaw, manggirel nga ray kay diluryor loru la Bureau of Public Safety. Lom teer say gidiel adil ma families rabulur belaw partner up lobangela a Bureau of Public Safety. Mang manong walo ay silwase ngogiw tegidel sela algela seatbelt yagit makaloryor mama First Lady girela awareness bododir mula sialing September 29, 2022 mula mo ginadaraw seatbelt mula mo ginadaraw seatbelt el ang letyala and di September 29, 2022 bulis sa musta tromos kami at tiget al sumang citation ala ka mo seatbelt mangal kalakal nga al sa car seat tiyak global goal ay nga it saves lives ay nga Adya ka ngira dal mga tmok ledo makarera ng alged artrungal kargid mada make sure eta salbaak lang nga alsamlay. Era president mo ay sa experience ngi. Ser al nga rakalay se seatbelt tamle saver ngi. Amon ya TLL mo mention sera auriulo.
finally, ang ano niya, Victims of Crime Advocate. Tiyang 488, 4841. Si amalom kadong alme, al sugom ka kurang alsela. Kami ako larong si to kara Family Protection Act. Lesay nga niya President Johnson Toribio ang mula ara sira November 2012. El ang dol tautan niya se wat yagi da taletelil. Okay. Kaya final pointer nga Amerik. Kung la remember ang aramo yung malangariya Gillian Toru Talam suma ang kagidale Mr. Yoshiharu Ueda. Tirigya ulurio ro Mr. Attorney General. Sels ko mong kora mo rin uldi kalang ulda alakra al silablay yata mortire mo nga peace band. Mang waya ko rawada to meretial uldi kale al siladrong ukla. Seral pasegi dala ara Family Protection Act November 2012. Engam lo nga mare adal SBM al mare adal mora court al ngua o sabakla al dia ko por Office Attorney General. Mang sira milgat mokla gel kura a documentation although spell file court mangrang 2014 emlo start al maral outreach ma gele Associate Justice ra Palau Supreme Court anora ra mang saurudim ma Dr. Wali ra behavioral health tigagim dakal maral mga adurar adra balul gilel tegi de tor o sabak lela dalong okla. Matial 488, 4841 ase emalom kadong aringi al sugom ko kurang araway gigi del situation mo uspe ang sew. Dire kalo giu tiang al sugom ka ang dalong okal alway katwa bertel dro okla ngani uldi kal ngul dalak la mo uspe support rakal for you and the kids si Emal Gol. Si Emal Gol for counseling sumang kora uspe al mga adura adang mal sa Emal Gol. Nga niya, tiya line available 24/7. Yung nga niya, adal pick up, sabihin mga dodo ringi. Akong das yung travel call, lang nga niya, wat tiya gidi al hotline for 884841. Mang, kita maringay taliban, maring aklanga rigidar al time. Mal maring la arala dengi, maring la arala. Akalang mal, it's a hard time, may kita nga COVID. Mereka dia tourist. Mal suko mang kukura di suam al share your struggles. Mal ubeng kura uldi kara al sela talang ok. Please am caller segi the number 488-4841. Okay, tigda mo final ar nga akmal mereka sulela president. President o wow lalum ka kagita ka ba noon tingel wasing maldir kamlay. Mamblool, maray la balulo siga te alal mo ngaranga arole level sa beela aklunya lamaya although the gay side mom sisi el mo sa akla dalong ok la magida other belaw mang sel langar omray engakya ngartiang el acting emiringil may makdi suakal lo maklat kargid mulwasay Maraldir ko kotar other belaw. Ay gagi teluriol lo rule el maray la belu. May gagi telur das bal introduce ra olbira kalula taman sa ada olbiro kalula support a direct innovative legislation mab esulul das will gire la rule el mabru belaw. Makti o Isaac mula sem hindi ka po sel di po hindi ka po kara o di ka larang mi I'm here. Oo yung komal masulang. Malungil ka sige, malmasaw la Vice President Mlak Musus yang akadi erulbong atemek ma di ba ko ugia gal susse kumule governor adin lungil. Vice President Msabak Krabalu Selguk Ministry rigidra Agriculture, Fisheries and Environment Msabak Lakalef. Ngani sel lukura thimra urere del alp masyagale dangar alef. Gitel ngarte ko malmasaw masma mabilum you never know. Ay gidi agel luul kadu di grabak kalsis ko se kadu magarae ang malmol masbed el top del mortal galger ngari angil adu brasar sed ngari adio gang masbed gulme erulia
Billum. Bato kita ngartiar room rela kami amal mangyar kwase ngaraw tutlel sa igid el klisi el asmed el digid el magraw la kalid. Di kami amal bato kami maklol adel dire kal mangyar kwase sa igid amanal mlamom itut ra el sela igal balu. Len mi el adel el altay masoril dingar obis al ubat todo el micrel belaw. Aul lagi mlo ngusay igid el modo dar ram masya kalid angar aled. Lenggire del milisi rigid ميغير الأدر بلاو ما ترك لبسين سبب إذا الململم المغاي يجيد الجلاد الدوم غروب ما فايس بريسيدنت ألتويرا المدغرين لك ما ألتويرا بابي ما ملغ لوم ما مسؤول من المروس المو رار أدر بلو متوم غروب أكيد رجلو مغروب لا أقل سبب لما مياس ما جيم غابرنون ملا موتين السيرس راجيم مدرورا بلو رغم لغوي understand dal wase tadir kangar samaryar magi malmol lolong sera togora ser saragim diregal dik medung masbed loltabada mol maaram rum mamalal mara gargir amla masbed al malli ratang maguruli agi dir kamrul experiment lo magurur al sela gates amla masbed loltabada arur ding toy makasar adra sers sabi lo magurul magigi dia bebir Aurior kama madiri ka marul long sera adra blur kwase tom gror segidel du rigidel masbed lo gror lagi gel magim ma arur ma aul ma babi ma malqa angram lungu ngirakla ado ito tengel mo sentra gel blur belaw ko tulungin la tamel to ko rasers seluru wala kal kwase sela igal mral mel rural era bok mregal minister el sebegal sa imol adra belaw mlamo commercial farmer lugukot to dia imol adrasinal commercial farmer rablur belaw komal musulang akpal ko ditong iamay rin ang maulak malungil kap singay namamra ka masab akrar mar armokalbus ma akled ang ako masab akrar at dal ministry kita MHRCTV o mo human resource at blot lang tingil ng atya a director na bayama ngi ya malung sa nga katal ministry long sa trial ko adalo ra kal sa government o sisil time in direct sel ne labor lang division of employment services sel long sa trial imama ding di ora wal focus long sa adra ngol belu ni ko na malas multil mul nga sa gidar adra belaw mang clodol nga al sel office al transformer ngil mo da kadil selbo mo sigra adro angot bulu kameringi inse emelom adro bela lo siga urior agi muy lol nga sior kamiu esep to katelang tigil agi malas mol da kara urior WIOA se kanisel kuk program ringil okmo kombali o sigra at inse emel me register agi ngwa adal met trainer ngi otutira urel o social time kanisel SPDC Small Business Administration se dire kuk kol sa akra adal ko trainer tira gel kuk ngasira to kara urior dire kal masab akar tilo sigaw ready. Sel last part niya ba gate pakalorol ng kala PCC sel School of Excellence ng sel continuing education. Magi malas mal imamade gi ko serbe ka para ministry ko mesel ko ramli while silo ngulong kakaro sa ready. Mel awdo lang malas mal da karo ko masab ela adal velo sigaw ready. Al sugum ko mlora abriol dimla kam qualify ayola bagi gi dro ko nga sulo sigal do ulel masab qualify idlurior. Sel tokora culture ako ka masab aklat tokora syukang argit. Kami amatangan din kami mga kaudora restoration ng kami rang rote. Hindi tida ko ra omes ngi makman ngadura ka benol wasay sometimes ka restore gagid the historical sites argit. Hindi la ka monetize ngi ala ka dalil mo mga raw do ang mutul do udla ngi. Yamo oryo man. Makka ngani alda do lo mga Ministry of Education of mga makarang ang school da matmak SIL mo ko part ra schooler matum subur ngi mingi uterngi cleaner ngi at the same time ko ba PBL ruler mo ko part ra tour kami ako tul ko mesro kaming do ka hiking trails ra kami sa Elmarang Route A sa ko ra visit ay kalbato ko historical sites ra kami ko develop ra unland type tour do ko lak mun sa ko ta ta ngarada mun sa marabulu ko ngani adorul al sela abulu magita ko ra urol gi morol mangala ka benor Losigal do ule ng mga gidel ko trails. Over orior elang teblo trails sigablam rule imong arab lilyaw ang arsel Bloody Nose Ridge.
Maibong loruri alam gila Governor Udim ang artial Long Island. Makumrat mula sa edal dire kalungwa sige loriol merangar mlui. Sel part ra tourism relang sel ko kultura bela ra ikrel belaw. Tablo lang tingin ngani sel ko register a tour sel BOT Bureau of Tourism. Yang ngani sel ko kultura rurel ultra kagi del tours ra bula ikrel belaw. Sel PVL long ra nya ka do irulukot. El alta madomes akmal optimistic madomes en mabdul October mong ang lamo tokas kogil May. Hindi mbigay kogil leng kita unfortunately ko president tamaral to ko mo Europe ma Amerika lamhan na open ditrikal adra isa ko ra tribal matak telo mo ka asmarir. Hindi ko domes sa kurang sing langara October mong lamo mbigay October mo mo niya tourist el May. Sa last part ra rere da development. A development ta ko oda ka ro kulurior. Mga niya to ko ra caregiving. Sesel ko ra nga niya adra belam na mo ra PCC mababilingil lol nga siya oran uwadol. Magimla sila scaler sel mo ko ra kumbali mo sabi lol nga siya oran adra belaw. Tel ko am nam uwadol di nga ra bliril los peagyaso. Agi direkal taraw dol gimorur niya to ko ra bas. Selbas ako rin samdani adra nga rabnungul na mamuy selbas nga olel mem dakas ilmas erngay. Akpin ra Minister Education nam na kongit pumoni aklol ba sa lamu urak lukuk. Malsukum ko mo spera bas in sabihin mo ra basta bemete kami. Lagi kita kora soal mo chief of staff albornya agere. Sulang. Wow. It's good to be home. As Minister of Education, akmal wa say akmal sa Tialbalu. Tialbalu akmal kloa change ringi. Ma kloa change ringi man mo kapo kala. Ngania beach, selak ngania beach hindi ka beach, hindi ka bursa. Ngara isip. Di kloa change aungil. Namo time, ngania time change. Other change. Kumasa ngal Davis, maklo change ringi. Di ma emi mo mal diak, ngomi mo dio shishu. Ma Patricia dio shishu. Ngak maklo change namo abuba. And di there's change la school di ka kill makeup and catch up. Ausel no tetelela osisaklo. El rak. Mother dio shishu sel maklo sisaklo tiang 1974. A class rangak in 1974. Dik nga say, Diyos issue. Pwede nga niya dengi marunong. Ablay ang nakakalaw bagur. Asense maklo bagur. Asense nga ramong amal ungilo si sakit. May emiwo akmal belsel. Ngaman le o si sakit rangaki wa say tial tatelela o si sakit. Mning latitingel ak. Hindi. Akmo swakan mo change. It changed our school, it catch up with elal time. It mo spera technology. Agami amal bang tengat ngani cell fiber optic cable at yang. Say gidi amal klo at chance ra mamre mal mral ngila school ra belaw. I will say why say ngani 6 initiatives at elal rak. Elal rak mo klo at change ra school ra belaw. Akot a calendar. Kamandengi mo start ra school at July 13th. Malmare ito. Kagidripple summer. Ula ma change na ngi mo summer vacation. Mo durong lela quarter break. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. I got the break hindi maklo at chance ngania ngalke o si masu by gal klalo ndi ka sebel masubra school. By sebel o sebra wala kel milakoira ngal minister betula. Mora taigal Lila IRR, Mururingi, Madangali, Rubaka Maasin Sibel o si Sakatil. Madanget to Goira Belaw. Segida 1974, ang aram nanguya mahal, kloa, tradition na ringi. Yakan Sibel, patoka, klalo. Di rin mo change ra kindergarten. Mo start ra kindergarten. Aul, ang akra belaw, mahal behind sel start ra school, the 6 ragil. Other blue at, they start ra school at 4 or 3. Mal ke gare. Se mo start ra 6 ka mal behind. E mal maningil catch up. Mo start ra kindergarten, e mistiri ra chance start ra even playing field. Ang irong, mo say nga niya, igal
school information system. Aula ma check ra tial belao report cards are mali wire report cards ra 1904. Ak nga lagay ka nga high school. Second quarter ended in December. Nga ang ilo report card in February. Mal mail 2 months. And kasakun mala computer system at you. Agi mo mara RBS, mama start the morning esel mo mara grades, D1 day, in sebel mo dirok report card ra kamiu, asum ganya internet, email monte mo email account ra ka. Asum soma babier, sebel mo babier. Di mal mare ito, aula electronic. Dia sebel mel with a calculation, a computer muringi. Peotra sensei, yung nila parents. Mal mare at the sebel madagali. Elanga da curriculum amak direct ko change ringi. Agim na adra tara kursa munguyu. Di munguyu morgong. Aula nga bela on dakal munguyu. Titel gip. Esel Malaya test raigal klo mora college. Kire munguyu. Tuwara Amerikel kire. So tial program maldi every day te munguyu ra book. Malaya test. Malaya grade ringi. Kegere ngalga Emlaya present. So we take a test, we grade 13, Mr. or Lewis or something like that. Little present. Direct ngania BS social studies. I got social studies rogit kindergarten through grade 12. I'm gonna change the I got books on mal books ra ngara mo. I did mo spera e-books. Aula e-books ungil sebel mungui wasum ngania tugoy de kala ngay di maruteringi highlight ringi, a dictionary mo pop out in madinget to boy. Asum nga kagere ngalaga, menurut ringi, malakoy. Masitya kita tawoy. No. Direct nga niya imong kal be able for 12th grade all the way to kindergarten. Content area reading. Asum nga niya nga school ni Wala Davi sa Malmalong Masarangul is reading at 12th grade. E nga daksal smart, ang nga 5th grade level. A sensei sebel mura tarababier, sila nga computer, agdavi sa mo muira 12th grade, nga version na nga, mo 5th grade. Aulak bal madanget agoy. Sebel masaw ngila lo mangela tegan malom sa hindi. Segida mak law change. Individualization of learning. Dagat sebel without the computer, without the technology. Elang mga sebel, mo start to ngila July. I hope you're going to like it. Direct ang nila communication dra kami. As kung sa mga nga grade dra ngalgem, di mo sa sensei, sensei sabi sendra grade ringi. Every grade. Okay. So anyway, as kung niya again, akli mal mare ito mal. Good to see so many of you again. Di as kung niya again, di be nice, ha? Sulang. Malungil gabsingil beklaat. Labado nga susum da buku melek la. Di nga kadirek kaliwa president talbol osoy manda ka problem le. Ang atelo bangya ka staff nga ke direk tarabos nga kali. Master nga. Timo direk kali mo kada betam libok ngul ko dio ay sa baby Raigel Luriol Tautrel ang ra hospital. Ministry ra Health and Human Services. Ako lagi da governor ngartiang kamama adra board ra healthcare fund. Nagi oriolo banggela aulay magitang malas maluguk malisi sel medical referral program. Kada madingelo assesse mlamoyu iten more ungela HCF mang healthcare fund awalo ngara arselo hotel. Hindi sel kuk omsodela selwa senta maliltra mora approval mora augurura outside diri ka ngara ministry di segi del wal kora or tel programa to ka amersel to ka tel sedel SPCE segi da direct kaltara audio el malmol malgim dakaloryo lo mentri adra HCF al mga tmok kring ang erung sel NCD coordinating mechanism ngagita first lady ngatiang agi direct kalgukma ke malas malisi aurelel segi del NCDCM ese alaadal luldimuk kraigel ngar alela ultaw tersegi del lomrusel sel NCD fund
idal am dingelo se sel NCD fund amal klolnge sul mora adrablu tal time guk noyu tel mora aigal state government sel anguk malmu tel mera government national di saigi dil NCD CM agi malasem reorganize ringi yo mesel waseng ra sel ko tulungi lolel ko tol tau sel lomrusel saigi dil udo dum sel rep tel mora aigal states ma community mamral sa edel smisi ya rele tara tokoira o bila raktel NCD. Ang idea tokoira ba esel hospital ang isel executive order bel sign niya President Whipsel 461 miktabi isel Belao National Hospital Relocation Committee sa chairing niya Minister Obiang ngima ngira ite ya Dr. Yano kamamal adra Ministry Rahel dawagim gora secretariat se malamol mabrele lo masube o mes lo sing kaldel to ya wana wase ngarigera ko tulungil basyol boring abe es hospital kada badingilo se president tamlo duli lo se tial hospital gi del aramiyun sa mal namo muut o sisil time ndi bre kadra daw po vice president tamlo mention na suri gay may gal potokol lo ko ati magudo malyol tel me lakal spe irgi de kada ngaltangat me limiyun di se mal di ema daw di bre kadra daw Misal talbor nga typhoon ng giram mere erar sme el New Ying lo set mo budulgen. Mal blotak lo sing gira del mo makturura pa sa hospital. Sa igi del committee o meso sing morgel o ngirung o meso setia mo nga tetelel pa sa hospital. Mo atel hospital el ang alwaldio da karokuy mong ngaring outpatient tel ngaring New Ying ngaring lab may karokuy ada kaduguk tirulim maldi mo hospital sel gira mon yung kamong kita uspe aigal community health center el diom gara aigal mikadel talamal ma arak telngia ya samral bul tutelel aigal gidil dispensary selong edera relel sa idal committee mo mes sa mga musiga udo tergerel mo maktora hospital sel adi labang alboy ingat to the sel kotel report el mora president direct la amonia tele del sharing il mora atol olbi makadamesang Rawera po dol tau tra klolo mesu ma ringilel sa igidel luriol lo sa kada makarabo dorura pa sa hospital. Ong idea o komeng ong ewang sel tokora specialist minister betulam lo dulilo sa igal belura Asia ko radirikal simr makadamal mering lo sikolele malarar adra specialist at Taiwan ang mugtelmay direktal specialist at toktang at tripler matamla amalokol mel was sa kodomes ra September el mong tira mo sa ilmutel el resume ay gel dim la clinic sa til me el ding ergida ra hospital ak matingil sem la moy rural el tokar adel mangi la toktang at tira tokara urology ma orthopedics toktang ri iyus makadamal malas mel mo mutel mo krok lay gay gidil el te electrical specialist el may direct tara atong iringi abes el CT scan man nga tanga literal other shabal lom arab es CT scan madirect el MRI tiya mo katingel ra blue velal nga niya amasil el MRI sa betel speringil direct ngo suwid min dak da saldol durok kar adal mo of island so hopefully endre el alra malubong ulela 2023 kita may gigit el besel el dongul mem sa etel spe direct el erul sanderam la membom la niya team ra WHO mlatyang Milngat mokra kotel training sel National Emergency Management Team. Lakad matingil lo seng anyar adra division ra fire adra ambulance el malungi la training at tilkuk EMTil di respond al moraigel kay samrung ra sel ablu di tial team mokte karingi at sugum mo niya kora klol yol tamalubong goriol dub and civil deploy nganyar toktang mar nurse mar adra AC ma ar pharmacist at top del mora let's say ayang al sumong mal kora boklot talamal ang ayang lensil morse ng arsel erul sunday ngedel sunday el ngara ablu on ngesera atra ablu mutel el revive se kadman ngat tringi long gobangela tokol equipment tokora communication ma moklol tangra ral mga raklel mga banggen direct sa del lomesera December tokora sa del mo plan raklol National Health Symposium tokor kita remember sir ang ramo ko miru ra public health convention la ra kan swad bomru ra klol National Health Symposium mag invite ra atara EQP bin may mar atara
agricultural may mar adra toktang ra arm mar private clinics may magdaman mongil lo mesra health rigid adra bela lo se digirel gel iswad al maral budul gel selmo mang ulbong la selbs el transition unit tokwa mo ulom ko doring lo se step down and Koraswad lo sing transition unit mlamot or cell building ngara sela maurir hospital la namal di mengira specialist ngara shabal mel ngara national health public health institute ra shabal igita madingil lo ser adra shabal tirige global leaders ra toko ra mangtmok ra muotl igil ko social services ra shabal mong igita specialist igil mera ender el alman de mol nga sergi lo meso se tegi del bsl transition unit ng mal wangrang tetele labo dorur tringi of course tiamo kakaraw do the mga rakora mechanism dorio labangela healthcare fund lo se makarabo dom alu ursel operation sa igidil transition unit selmo mamal mo lubong alam ida matingelo se di elsel el alra katamla mo tewang malub tatayim ngaliget mabebirigida di tiril maklang arti so aklo ay selwa se ngaringi auriol marael dimlang ngaringi auriol ultaw girela tegi del tokoy hindi klol issue giredel lo meseringi em sem okringi ma eling itilis nga ma president akuk mlonia te elam lo mentir adra behavioral health e mga dadur adra egal bekkel klalit asem makalada kay ngesew al sem okkel issue direct al Ministry of Justice magi Oriolo Banterir ma Ministry of Education train ar police mar sense lo messe malang ay kay o messe momdul malang ara ay kay gidel science ma symptoms ra ngal kal suku mongorang aringia problem ringi giret al mredel ngosuwit dimla sok du lise lo kumdas ata la akora tiri logere bagi klosetel Ministry of Health kalella kangra lorul giren hindi sa kalo ay sa seoy nga niya uriol ultaut apebira time gimo ko debeleng akabalmenta dakat sa beldingi makadolingit ra klaing sew makaloreng ra rogul at adra blue mar adam adil was boda da roguy eda kay sew le imol klangara mat klug tutel koman musulang al nga ger sa kalmong no mede la lui erbung ra uriula longo do arbe klad mangaringi o del bungul gulap makomre maar karamin ira sibong minister matula milsaw da skogi tiada kalolut kergaw aktio ay sergaw lek madengel wase klo ongitel mail endirig imos kogil mora huliping mang klo ongitel mail wase se elmo tablong caldera ndiar ngaram no eru ra madengel dia ko omrail mang agio mesringi kabanor kaw speaker matirga rubak marbeklat mamsel lo musin del belu gimora ringir el angeng agim sauda dir ko me arolir dir ngarinya igel made el dir kalmue el dir kalmasment digawa ado saudul wase guduk makara suiseng aigal tiarolem legar dito akra kapak tro de alak aluiden di ipebes men tugurain mel mertiang madia ko dingel wasa igel motmura igal bebira ala alertial belu mangla adire kam lamas men mang la adia ka sal ngar omso de laraela di ngaringi bebira a project el artial belu el Brian abok meregeng may mang mas kami update el girel akti swakal merenga suliule ablurong rumlunguya amlogi wakil tadre nga mawil ladu ulabangel emlo tugur tial ne kotel submarine cable ra almera balur belaw kadam lo sabe del ngul me tangali ongos irtial belu etia surbara abelaw rogir adire kal mal klo lulelel adire kal durokla a communication ergi del moray krel belaw ma ngaray krel belaw metmu mang ngaringi klo national infrastructural tial belu ol takaring kadire kal madala to artial belua malamol mal al tungalela ay gal cargo ship mamaklol al dial al ngia
a service ra a economy rigid ra balur belaw met mura amadala to olel tial bluyak malgor sailing ulabong ri ela albuil el mo badula endra buil yang arinya project rigid el lobengela asyabal el mo installa instrument maluben dongura igal boera matalato al mol mutra ang amalaan masela menghitayang at yalla di dierunge del mayra ikela al mol esabaril mesa igal boy roku il mol mutra ang amalaan malabel tu mandiregal mo sob aklidra ay gelabol menghitayang at yung moring yakte elela igal dial al masara igal malgasok maluben igal meedra amadala balum seatara klol improvement el bode sangal gukirel tial erolela adial el metmul merablur belo a airport rigida omod ngali klol urora mirading dirige el arrage a president tamno sebel el mugair tirgel ngarbab el adra siabar raqabalmenta matirgel ul maskida funding el opener cell lual blol bees el terminal rigid malmut el imora bees el building rigid dige egired lul tuira ara adal mesoisba ara adal kan kodang el meablur belaw nga mos beed el maral mesane uchira ay geluror airport madiregal el mut el mdira ulog Isair belaw logi wa tourism mang kada maringal mga duula ar turist el wasa kadam garal mutolol gi siringi endik madgel wasa skod jorgi der al time akal mokla el ugerra aklol number al sumang mosbedel lungu perdiregal maray laudor el alul tuira amne ontila presidente morasiabal yang aringar adrat siaigar el maray lomes sertial giyukla luldakar ng malaan el waseng magara abo dulu tel mangatmok la bebir porta el waisel ngar ng malaan malbol sebeed el diregal labol klowa kadrul maral mera igal rakal ngar badad edakal mok ugera adial ng ngidil ngaral loli diu radaw el melang sewa udor maluben gaisara balur belaw mang segida tara udor maray elang ay alak kaluide yang made elatal sande temo merek emos bali report ay gelguk result ra urelin mora president tamgid el gira la oy segida musubul omo ra ngamalal eu giuk mol mutra angartmaw aray la al ako to klo lurele la ministril lo la adal el sorin mom dinge urele le gora mal maklo ngara la galo lap tirgal bebiral minister endi ngakalakat moklay garal endi mase dia ko bolinge ka benor maser samang kom to kala pa de la urol dongol ngira bekil sil samang daktul waseng malwa ngara lendi ayel major infrastructure ablur belaw ado bangel ayel ku plan na presidente elang may gel osingel maral may malas malmu tel improve gut mokla gel bes el mos belo tura dimandra ar adra blura tora udor ra olidiul mangidil sobail voltura al sel tira mos beringim medical morse udonya Brian el may malu tel gora update tergmi ura gel tirgamade el project tergidel el domingela kabenor ma state el matmokl girela ablura ngarmlu sulang minister malungil ko singay irak lang kau mangira sibong ma irutul ma rakamsik mlamdong asus madi ko tong akliw di bok update tergidra igel wal active CIP program al sila blur ngormlungoy ako teng patama ako tar magkakare maral mura kita muklo ako te tiagi del para karangal kalang artigid jam leto ubet sel parga kabernol lagdi release el
Kora arts irar adal mobil etumur ngele malasya singiringi. Makmal dia kube se sem lemon del game lo se tiang clock clear rangal kang clock clear mo kaubu. Di seguida imora así hay pirtial blue el niña dir gam lomrek e gardir como selbol mrek ay gal state visit tegida kuk mo schedule ay gel lomgim dari bong ay gagid protocol CIP eng mo di mo kray gigid. Amra lurior rangar mlungur el ang dir ngar bebula table. In fact last week or 2 weeks ago yak nilo a recommendation ra sel committee ni amne evaluate tabid el governor mangsa amle tulul segi del committee etyang adurungil wado muuringi rangaram lungoy el wal pilot el project e omes saklisi el emergong emomalas mlomer garni regal el 10 states rawal daw etyang kidrogul tirgel angarni ate elir etomes egel report tras keng raral mra babal daw en gotel makita quality raral mra arul tiada kal kentila pipiusi tiang mlatmur kabari graigel bi en ditiagi diaklisi elegel bi mang digire del upgrade egal bi edra babalaw bul mura secondary filter mang kada dulmura last year kada mle allocate ewal dart el telael el arrag kadingila eirul dart mohim el telael modo olir seguid el lewal dart el telael mangarnya elol mel dart mohim el telael kluk el mom kad orab SLB SLB tar SLB el bebula akel sing abitarra regelesial ngara ngarmateng kardire kal mom kad orab SL tanglohim el telael sel tang ngarngi am lamu grey edire kal Momal ara extension rabay braral mer al sel subdivision. Ay gay del tingel aral mel dorul au ul mangwadore eder seguid el tingel aral ma adire kal wase mel mere eder momrek mabodongosmen trara ertial subdivision egukla kal bol luri ul mome orngi dol arabay braral. Mangor awal ngarablo ab elay gay gidi. Dire kal wan rasi ay pil lame meirera tangkal president o si Sel Rael el Mora WCHC Sel Western Community Health Center diregal all the way el mol moral asel seng CRE ra PCC arwol magdam lamu laurerel emergong esel lomu ulagel stimulus ra 2023 eng mowan regigi del projects ra 2023 ay de gobernador agada ita ang urere de nga kaaya mar lendregal ngaring iselon team el gire la suseng ra state office el wal aigal tenel akngalele imamam aigal makasail imamam agi mal da katsambet ngalaw agi mal dir gamalas mo schedule ngi agi dia kakimokol mong eme kada sa building sulang Sulang Vice President mar Minister semlame kuk musesel gire legal ministry tir itayit sel time malnya mal kloluul mong lonya state visit President tawag gala di Gobernador kumdoreng seringira TV, malbo kumdoreng seringira rasyo, ning derstang at elel metumra bulu. Mategi da malte elirar beklaad, el mo ogera igel, el ngiya so mil mo mthangay. Et yasel dia ka filter ringi, sabo mil ogera ngidil ger, el murang ngidil adal ngartiang, tirakagi da rogul dong okrulle la president, tirakan minister, ar adrir el tiramrut arawrio el direkal sabir el malagir. Mang kadamal di mimokla, el beklaad, ewaigel di lunga emsirgid, at sukumun sa mga adu mother si imam mamay galerong mal mga aada-adaam raigal video. Balkoy? Malkoy. Oo. Yang maralungil ko sa president mar minister sa Rokuy. Ako talgari kamora minister education na kitila kalawdo rin tingar niya ako ramal. Sweba karungu ko ringin. Oo. Minister education ako orengas. Alwaseng mornya preschool elementary marang arfai para clear ke kare ngarek arfai para clear amora elementary marang sulang again marang 5-year-old in kindergarten 5-year-old before September 30th in Masuisa kindergarten
Metia kita karit. Ungin. Ao montaswo. Ersen serka orar kotel school. Sabi ilmo hendel ra 6 and 5 ara clear. El ngara kotel school. Kalela pol masang ra disiplin ng ngarange. Ed iti amral kiril marudingi. Al ube nga nga utasem lasang mornga aid. Lobang kela first grade teacher. Thank you. Director Malungilger. A sensei, am na starter training ra kindergarten. Agin ma brulatir mo curriculum, mal set ra kindergarten. Timnam subringi. Timo qualified for Osisakra kindergarten. I got close school, di ka mix. A first grade, ma kindergarten, kakarong. A kegre school, kirel mo motmak together. First grade kindergarten. Baul, diyakan sa BL, Fordra Sensei. Hindi. Asumnga niya motmak, muna sa klase mo mura 10, mo muna mal mo mula sa mystery ra aid. May mo kada siya. Okay? Oh, sige. Oy, el akmal malmorang kel atara dalom belenga kamamakot kel atara sersen. Ati yon tikale kor kawa wasay. Ale ko on mam em kangerngi. Engaro omro lele ko. Mal misula. Oy, sel, kaniya, aldaber ang aram nungul, la aplar sel, ADB seat grant, review niya, kurang sila sa kung di mawil. Oy. Nutol malmul kami sa ngayon, ako ko na Minister of Justice, Sel School yung work, kohortol mo kergel bulis. Ang moral bulis, saluben sa bela, adal salmo bulis ng aring. Oh. Ben, amal masara malungilge de speaker tial cohort amorar bulis. Manggire mal already ikabulis ra Bureau of Public Safety okore mosois tial cohort. Medik koy wang clear tirgel bulis al mla mangil tal mosois ra alsel. Ngaringi ngirutang ngiraramyang Joey Sumor Jr., Bernice Sisior, Shirley Mira, Bo Umadib, Jeremy N. Decibel, Tumakring Johannes, Sabino Kyota Jr. Tirgel mo sois vertegi del cohort program. Mangira malbuli se mo sois para alsil. Kor Obama ay maktaligti ang kuktir katilob sa social media complain el girer bulis. Makamamakmal malaya complaints ang bumodingel wasay. Si Emalom kodong ara 488-3198 talingi obis ra Vice President. Ebol sabi Emal may nga incident report. Makame nga adolobang keme ko lolo nga sero ka luusi segi del complaint terkaw el mora bulis. Lakaw o marangal wasay. Mlaria misconduct, hindi mo lang alotir clear, rere la kalbulis. Selagi mo segi del complaint terkaw, gi process niya otro clean ma director of Bureau of Public Safety, nga mo review ngi, okore mo nga niya igel disciplinal makatmokal wal kora internal affairs. Dire kal klukok, nga mo tuwa ba announcement talegyo makpaes sa rules and regulations sa Bureau of Public Safety. Le President tamle signer sel executive order el rule imol Bureau of Public Safety moklowi dagel division ra alsel. Mang motwa ba dabe el rules and regulation mang go through tegi del Administrative Procedure Act del APA eng lamutan mo ringi isel Police Practices Committee. Mangidil misconduct tra police mo sabi del mo almo report logi segi del review. Akmaloling ito mo kadong ibata ka tingel gire la reader bulis. Bulis ay gire masabakar adra blue. The only way for us to improve erule bulis el mongi laudior report tal mera Ministry of Justice ma Vice President ay gel lura batak ka lura reader bulis polsi edel correct taleng
Partara, tiyagi dadong kadong ngin was community policing. Gina dal makaroko ya kay nga sew. Almasawa akrabalo, mara adrabalo. Komal masulang. Di ba ko ay salwasa ta direk kal nga niya adra PUC, ma PNCC, ma EQPB, ma SS, ma pension. Al nga tiyang man direk kal sa lagi al mortil. Si ora PUC lamen di lakong mga adu ora ar adra blurik lan dil bor nga el morngi ang di mari atal mesoyi sabo. Direk nga niya, andim la ka lame Minister of State, ma Minister of Finance, di tangar nga room te ertir. Al mulut ay gel udio ay gel ministry nga tiyang mandirek sa bilan malagir. Oy, malungil kap sige. Tawet silungil kap sige ka president ka mabais. Tilga rupa karang ram lungoy, hindi ako ko mas hati rilek balawid. Mungkin mo kang kumkurasi nga riya adra financial nga tiyang siya korak mal. Kari ka mo ringgel lomtera finance ra SS malun pension. Elwase kamama korak medaram ed. Hindi lagi mong isa ido. Hindi akware na kamama dire ka namo ursel. Makora wadi gari gila ko tigil adra finance pa pension awasi kawan kamsat man mo odri wasi ngarara lagi mo mayaki lenga kasumak po siya 65 kaleblabok pubong digal chep egru laurere ertial office ko man misula Malungil ka bisingay. Ngirak lang malungil ka bisingay morkawe. Ako tulu uli. Emek soda kalmo pamotengay. Ngakangartiang alo luko at tablo luluko. Kulako raw kung PNCC. Emlel adra PNCC. Hindi osisulta makngartiang alom teera ulay tultul administrator of social security. Lek adra bordra social security rigid. Mang mersigid ye. Ay gel kami ura PNCC amore kada. Al suku mang akmo mereke ngarinya karamul gira PNCC sa kalding artiang onger. Ma social security mandire. Ela kada Marcel gari me Calvin malungil la questioner kaw. El time ngaringia bill el namora a Senate el proposal kumulwa se kadolngas ra retirement age almost 65. Direct kal ngar bill ang proposal kumulwa se kadolngas ra tax almo 2%, el time 7%, ang suwadalong kados pe alolngas ringil mo 9%, leng tiagi daw ul. Kita el time maklangara social security awungil ngungil marala rogul tokoy matirga rogul beneficiaries ra social security el time sel first rabet kalbuil first of every month e kung mayaw dudiw sedi melmol mandakal chance Michael supplemental kamiul sel supplemental el tilo badra al bilskida national government se komdi melmol malmalaringir el almol mutra end ra FY 2022 sira last year November ang lob lakatakla mlaringi omsu bilgira la social security em lob lakatakla kumulwa sial sugo mandaka to change al ula social security ikal maral mel 10 years en swadal al modame akasusak nara agimlara imligi akulu ay sukmulwa sa social security aday chop el al timing komelmol malmalaw dudiw yar adra board amal molm al make sure kung mayaw dudiw masel supplemental nga tangaringar malara $100 mangaringar malara 150 komel mol malmaringil mol mutra endra FY 2022 elasel gari lang kahit dile kalbin amal klow tutilel el bodo dengel waseng raw ulma sa social security amlamo kiredel el change ring at change al un el al time ko dengel waseng mlamo sel domesa numbers yar adra urior amlamo makasay yar adel masukaw do dra social security admiral morobab every month ya average retirees almera social security apply
50 المبذول 20 15 المبذول 20 مثل number adi maray mauldas wakmul wasiado nga si iyak contribution mo 7 mo 8% 9% eng mo kloludo dado si subi yado raise retirement age mo 65 kadam strictly si irar adal kal contribute to matalmutal laureal eligible time mang sab ela social security lomgu ko tialudo mang sa edal continue lom mdodrar beneficiary obanggel sa igid el proposed bill el ngara Senate en kumulwa siya al sugumang effective date sa igid al sugumang sanel mula January 1st 2023 ya age of retirement ang mas elmo 65 hindi sugum at January 1st 2023 kalbin ka mo 60 ang sa MLM apply ra retirement kamo sugar ngil ngara makasalba sentang la 70% Selbom 61 ang mas, 62 ang mas. Emalmol malway sel reach sa 65. Mamasugar ng full retirement. Oy. Mang ngalingi arada omdas wakmulwa sa sel bila sumang paseng gira dala mutulo another 6 years mo 65 or 5 years more to get full retirement. Hindi maraming obam 60 after January 1st, 2023 al sugum sella ang mga era Senate ang sa ML may retire 60. Sa yun. El aok mo retire by 60. Nga kabituir si mo 60. Tirigem na ka medical. Ang kukwagarak lakaro sa tira, medical mga. Elang ulak mo luwaseng lamog ira del malod godome sertial ula social security change ringil mo at terigid el al time. Sera July 1st el albuilo. Ang mlo 54 years old 50 tumle celebrate the 54 anniversary of social security. El ngaringira balur belaw. Sera I'll create a tayo social security ang retirement benefits, survival spouse benefit, dependent child benefit, disability benefit, malampsam. El asel domes la lula social security sel proposed el bill el mora ang ngara Senate ang masada retirement age. Ndil suguma ada orior at suguma January 1st semolla ra next year ang molla ndil suguma ada tagida tali ko man tabingi suguma ada oriore modial sa el laurior because ang sa arela ul modial sa el maruler sel laurior nga maruringi ang sa el apply a disability yal sugumang administration ang application nga lomes ang fully qualified na osis ba enough quarters ang mamasugra disability el seludo de la disability lola niya equal to mang retire at full at age 65. Asel tiya tayo dal bill tilob dal nga Senate ila di mlakal address ra ADI. Di mla address ra retirement age. Blakatak lang. At sugo mga nga question na kami yung wada kal blakatak lam lutulogere. Conservation. Oy. Kabama nga ka ara Corona State Conservation. Why say? Ngariat tarte del adamam na marami dikan. Oy. Akari ka wasi. Tiba retire by quarter or retire by sarira ulit ma chumuntil ay giding Although the sugaring ngari ula banglel or temanmol masugaring la stop ngari mo sugaring Social Security ra belur belawa ato sa ngin defined benefits. Ngira malawriya lo tua enough quarters to be able to receive benefits and assume ka retire. Kadi malaringil mon muter omat. Okay, elakad mamsadra disability.
sel grimak mo luwase sa elrit ang mora disability at sukumang earn na enough for quarters malubeng sa arel. Yes and yes. Sir, kami apply, yaki require ka provide a medical records, arakaw, tatoktang arakaw, low eyes or waseng ras arem, ngaraw ulmang mlamo de kal sa emal marur sel, moruringi el all time. Al sugum aki omes sirawan at sa ito. Emerkong yaki omes sa quarters arakaw. Al sugum kulurar al dimle 2 years or 3 years mandiya ka bom qualified and disqualified. Hindi ka sa emal malara disability. Efin, Oy, yan. Algari ka ako rangod, malpatukol kikora SS, malukora Christian. okay. Gay gidia. Lekot tal apply SS ringi, melmutela. Got lu uli nga kamla, ilang 52 years extension. I see. I say? Arki ka 72. I see. Akmla exceed ay gero kuil quarters. I see. Ya, sila 2 weeks. Ako mga SS nga kal $29. 2 weeks. Magkakaisa nga 2 weeks, 1 month and tela. Okay? 1 year and tela. Ang wase ka, more nga additional after a year, hindi $65. Akpos kumura sila 1 year, kung di increase how do they kara, and a year $65. That's what I've been told from Christian. Hindi ako tingin lang, marang 65 increase, ha? Di siya igida contributor ni, makwa siya, tial exalo dudek. Hindi ako sabihin ko kung ya MSL ko nga. Kami sa kung alaw do kung mas kami. $29 sa 2 weeks. 1 month and tela, 1 year and tela. And I'm still teaching. 72 gig, 51 years. Extension. Sige na ka question mo mula. Kung atrapon. Nga amlo social security sa 2011 October school at pervelaw. Akno sigaw rio mo social security amle ko tulurere. Ako lurio ringira 2011 and mo 2017 emerkong mlo lungul talgi bemlo rio PNCC. Ay gigidel almost 7 years nga kalngara social security ako lungura sa gigidel sectional crystal orio ringi Macmilsu Bersel teletele la member serviceman el benefits. Ako tuluon a social security gidar other belaw. Ako tulungil. Lesel suko maada reach 60 years of age for emlamo eligible retire. Ya social security encourage ringi manglamu tulorior. Malara benefit ringi. Ending ngarngi dom ko ngarngi was earnings test. El ngara el computer del moratial system lo mesraw dudem al sugu makaul ada orior every 3 quarters en mongarba ba dudem ra $3,000 ka aramari kli apply sa del earning test del moraw dudem mongosong sa say del benefit del molar ngira bekkel buil depending al waseng wangara klungel dudem mo sugur earn ringi ra every 3 months endi aklung yole la sel the retire the lomol mal contribute el mora social security el all time akmula se every January 1st nga recalculation mangbalgul wa se sel igel BS el contribution al mulsis al mutel mo help el angar sel benefit raul molar ngi rabek kalbuil again yalula social security akmula se al suma ka 60 years old the orior contribute earnings test apply until you reach age 65. Selbom reach age 65, emlamo dia kada tax at yaludu dem. Kadi malaring 100%. Obanggel se yakmulwa se. Sel sukuma kidel contributor sa orior, and 5% raw dudet, ang mga mora NHI, ma MSA. 2.5% mora NHI, more se klol bakit telgid rogul ng artya nga
contribute til morngi misel bodo sere la refer gidel mora Taiwan malubeng huriping et mo malar sel bakit do dan sel bakit tel mail mo alura au garuler gid sel another 2.5 amora MSA sa edel consider MSL di sel bank account terkaura a Bank of Hawaii malubeng Bank of Guam selbom sere bora grura Dr. Yano malubeng amay igero kul private clinic rebela malubeng kamaraklol hospital ang sa MLO spare cell MSA raw lom ara karum malubeng ugru lel kaw amorngi mang segi de ako nasab ekal kwadi smoothie len diaksal madang lira issue raw mang gira dan man modong okle ome cycle number se mo madang wasay ang telang omega ngira extra omega ngira man the mair ikadamo se edalungil at adur kumulwasay mo angara tetel segi del extra lutu dem oy Ngungil? At sugumang mo nga karmira, SS malubeng PNCC ang malsub ekal longel. Ay gel baby dabulu at direk kurangan nga gerel girira at rabang kalades ma. Ngar nga ngarik la lol tarsa. Ako wasay in the future, President, yung nakadami siringi elborngiya, ako ra medical or hospital, itirigan ng ligat del soldado, nga nga bahar, dakal sabihin, mekir bela lang bigos yung hospital natin makarir. Imo nga wasig, since ako, may mention ng gyal wasig mo, 2% mo na tax, ya salary ra employee yung makarang. Yang mal sulang ila mal tablol tokol mal niya maring na uriol girel. Ako trule kadam nam tigani sira dabora Miguel Molding ra adra Veterans Association, dakal Veterans Administration. Gimno mesangel Deputy Secretary. Yung lo ay sirigid lo sa ngaria problem ra ulam rigel al time el waldo asen gire mlangar atme labru ram rigel emla service ra our veterans mang sira dong do durang gel secretary of defense ka do ase como ay titira ng laga melego mato nga se rablu ram rigel nga se rablu lab ese bol mrege ete dimro cualquier ram rigel ande kalsin maigal te al ra gurul ma wa housing loan ma to kol te al sel nga ram rigel en si in mai matidi mo cualquier ablu ram rigel aktil eli lo ase al sela temela kampak teng lui ma wawal ba center adar belam lam luk kal mora ablu ram rigel umra lo ase tiang am kitra security ram rigel am kitra security ra blu mam mamu suguma marulia al amiu el mongu sutrir trial tira la tonge taklang artil gire raklar ngela ablu la mablu ram rigel mablu belau mang marala adu kada tralo si krolel of course ngara sodara compact ndi kada tralo ngo ngira la ra ersel to ra compact material la bi estergi del oro ngara ablu ram rigel amlasam lo ase ngara dal ukti ngod asel ukire la ablu belau mang maral kau tu tira la gira del malmol mal sisi aldo ul girel sela metigal general ma tigal admiral ngosjut to mortir material adro olbin mga mando durtire girel malmol ma el gado maral wasar ngalge da bay mal kau tu tira la lut return el bela el mer belao el ngosugit malakad moti tira adrang do belo sela ngor question a kau tu tira question kamo ya ablur bela mal ngara albula mengaria aulda suralla ngara house madri ngara senate lo asengiran masa minimum wage nda kasi malmol maldi waise namo se bandara ala alu ala dengi digial mo are waise Mr. Kyota oy magadolni teradro olbira glula lo ase membro mo asi minimum wage di se mrael uldaso kada maldi moltura adra house mar adra senate mer adra tabdi maldi me kada saingri
Ditialyo sangang alpatoldar singin morol bira kulular elan mral melong ululur. Kadamo mngarem emerko osik rolel trigger role adal ngara government amas aududir ra ogwid ma climate sense ra talsigang. Tiang amo sum kadungul mo kaisangani ngokol mo klugara beklerul Sunday. Masaya patol singin lal kimla dong ama Minister of Finance rela mo dar singin morol bir elal mral melong ululur. Hopefully, ang help para ulbira kalulal, diri kalomes ra a state government, maros ra adang nga private sector, man diri kal mas aududir lang, hindi kal sabela, adang oklo, mater sa adang oklo, ay siya, til dil alalak. Magkata kayo nga siya, el help per tirin mo understand ra, abarradal, alungar niya, adar belaw, mlamo time. Ang sulang ra ungilger, eda kayo nga siya, alam ko dong artir. Kadang mo dong aradro olbilang. Ako dahil siyang mapto ka siya lang mo dong artir maulan dista. Tedi orang yang sertir dia kalau orang yang serat rablun malam lang omring lado lang oklo. Sulang. Tirelal maasa ungro nga gel dur nga loke ra kadrir. Ooy. Ti algera ase aki ko ra ti oreng sa ice matululoy makabom kel ngatil al se elonger tial kel wase kam so dia cross act wasing malmorar watang ali malungil gab singay kumungil rong sa nga klaka sa irong nabe ama ako rin lang nga antara Minister of Human Resource Culture, Tourism and Development talabang gala Minister Matul aw erse ak na Minister of Finance lul nga sir tayid lurira cross act Gorada ka adan nga tiang sebel smoothie makmo smoothie. So sera 2020 etay the course actable the pasarngin mula al mol nga saway ka rokul siobay maraadal mo dia ka relir because etay the COVID-19 pandemic. Mangmle open na application process makadamilay application na rokul at mla nga requirement tra program alwase at so makasiyobay hindi rin malolol tayo GRT report sa kaw ay taxel blam haraw MSSL blam haraw EOI silk mulwase wangara nga affected tial pandemic rasyobar kaw esay kede kamamamo o mesay kalbabier ko rin nga kamitil not mag-review lwase tirgagida mlan nga affected mortir Base trayegi del babier attack sa matirgegi da mamalangis o sisil to ko amlar adlaurior maga mo mayayal babil ngem raurior el may low ice el mulwa sa gana mo dia ka maurior kamle lay off alo be kamle reduce sa hours raw langarangi aptilat siya karakaw low ice or cell difference seral full at temem mabol makasaya temem because sa pandemic awul Mayayga del babil ngem alom ngalme akitirek kamnanya kamitil review qualify raradal mamalaya ngeso mlol mo raradal magit mangangi tirga lulu magit almle submit tababil ngir ma invoice certir luase aigan mlo mereka rak imle tiagi daklung la ara lama katengek elang yang mlamo ngongsongs dim lamot tiagi imlanya olkal Ilmlomatut kalwase at so makukuk milso karatela ludaw kamamala ratelang. So tirigal mle completely lay off amlomso kara ewaldart. Mor nga mamlara eruldart madart taklo ratalboil at so makadimla dito sa arsaraw. Ya last till 2021 esemle change el morokul ada mamalara at $280 raboil el supplement tegal income artir. Ngira del mamal aswal wase kita millar alon ra ADB el mamangat mo cartel program maklunge langes wa maldim lawyer aklunge laudod el mlo se edelo tabadi lang lebato kakaraw sa program ra under a course act. Nangi tegi del assistance el morara ngarngi alon el morasyoba el lulungra ang NDBP ngarngi audod el mlotov del mo supplementa de ngirarat Manglar PPUC, nanya baby ram. Anges manglar PBA, and more tagay del temporary job opportunities,
التريجال آذر ملودي غورالي رسائل موت أبلاي جيد التمبراري الغير أملا راودوضا مسير روغي البروغرام الإعلان أململو 2 years ماذرنجل الضرور تلنجي لوبا سيكيد الوضوض السرا جون دوري 2022 أملا end سيكيد البروغرام because أملا مودي غوضوض راكورس أخدا دي سبيغ المويجي كده نغنيانgot الجرا خونغير سلام Enti yung nilaklog ta. Oo. Ang laangan nga atan nga ramlungul dalo nga isel sel tay tamhale ko ay setim mo. Sel tay tamtong maral isel kaw se tay tan nga ramlunguy. Tay tan nga ramlunguy eto klangklel lengilul mura haway ekotal masisi rarak matamlaro si ray klel belaw e kamamadaliki kal namodya ke tiakim ngangesorngi. Ongero nga kung nga sula la minister hospital, maralimis al masaul, president, ngete rakal kulay ang ngalek, etim lo minister ang kangang morning ang ngalek, hindi ako ngalakal lang. Konsulang. Bato nga may kan mo sa nilarupak. Later ngilang. Tial gari ka amor ad lungara na labor. Ay, malubing o. Tiang kita rarung kunye baguger. Ngaringiya ad rabang Bangladesh el ngara Bangladesh apply mem saw abu malakabuir pelaw. Ngaringiya ad rabang Bangladesh ne apply mem rabat. Siak question. Le ngakatara mung rabat etemel mem omar. Bakwasi au era kutragar kau kamu otia permit kau. Working permit. Engkor oleh bakwasi elak kolar adra labor temis. Awal manglar ngun ringi tiagi tu loru ringi kado kadim ititril. Ela elis itu eli. Yang tukuk mela sekolah mulai bawa kan or abu. La drabang kalades. Aku oleh tirat ngerat employee. Tiagi dah kira ngora. Tiga tahun merat. Malungi lagrim. Ako te kumuul nga niya hotline rakamam. 488-6600. 488-6600. Al suku mga niya adal masaw abu kol rakamam. Mga cellphone rakan nga siya singringi. Tal to ko abay more employers. Kumiyo komitangit pungarigir adamiw. Nga niya 8 til adal rangot albulu lodi rang ramlungwi. 4 tira adra Huriping, 4 adra Bangladesh. 2 domestic helpers, 2 a houseboy, at 3 farmers. Malsku mga niya angot al farmer, deka trigal tedeng la angot al farmer, triga amla ra Bangladesh al me farmers. Director na pa sira longot odu ang mlo duli mlenge sura ungela cross act girela arala dengi emla momrek seludo dra cross act ning dira ngarngi akukte alarange so mal sab ele dolingi trakyo nori al memel kukti bolso di segi del kuk program mal ngarngi Lungil ko singa governor ma speaker. Sele tukara boga direct so ka di boga takli ka direct le kana human rights. Direct more sar direct le ora abuse to apply direct so bil gol sel hotline vice president. Aga mail gukko da kara Ministry of Finance. Yang nga la altilob del umur sa 2016 yak palore nga sula President Whips ma leadership kailangan malmol maningil ito mesa albura belu. Tiang nga sura dengi, ng sura ara dengi ma aral. Esel ngesul gimur teringi sel harar sel got 150 kilowatt ra dembior gaw. Ma sel got 5,000 ran. Galon sa ran. Asum dia mengani se 5,000 nguk tisel bulus peri segi.
السبسيدايزري الفول سي ميلامول من الأمل ملامس المو 6000 ngaringar suguri na ngaram langoy yaktir ko madin asing ngaringi armle apply edi mnakal eligible sel time ako lingit memlo tel apply ako wala application museluriu telondible misaka mading artilaw edi ako re den marail sel o me adu o mas kamyo ay application emrolo musel skill telgib misaka kamyo direk lore nga sula president ma Nida CEO Frank Yotal ngatiang, tidak sa elmuton mo smoothie. Ikaw orang sura president mari de super belaw, mesa albuled arala dengi, arala alu mlamas, masa arala dengi. Mengaringi 10 cents lulto bedi. El mora ro gui loblil, el asel gusao darengil mora 150 amor tirgel loblil, el income tira ngara lu el tela club rara. Sel income na household. Tiga rogu lo rior mar musuka SS ma pension. Mot na dudi atara gengar alu el tela el. Asubing sobil mal mo ko magay. E agibel olo spare say sel elol mil tela el. Komu sel lu el tela el divide ringi ay disir ar adel kirablay. Hindi ka mo bes el usiang klela gel goto ligmil el tol oy. Ra application komi uling direct mo help para eligibility komi. Itel BS seguid el 10 cents. Se mora el first el 500 el kilowatt ra dengi. Subo ko spare el full el 500 ra talbuil. Engire la subsidy ko ral $50. Yel minus a $50 ora de biorao. Se melomol gukla mo mre el endra el fiscal year a September dori. Ida ko lingit ase mo sab el lutul melmol. Mo so 3 ara until guk morio ara la ade alu morio ara dengi. So gigida ko radi gigade gugil ice beto gugil ice na madungon nitiakan mungtun mo odo alel say mga mal di ready ade ngwana ka 1280 75 1280 so mi wala nga kal weekend akti ka baldi ngo sukumi sulak maldir ka klota mel sebe de logi rager Michael mara rubak ngirak lang. Alay, manungil kapsingay President Marbekil. Ika kamil minister sakal malgoy kal tokoy mo komor menos mor may meslo siya kat makaray kal monday idire la blur belang ako te ko domu urkaw Victor kon minister el al do meslo lang komla marula agim mal mo tok ingar alem lo si karole lo sa al gim selbol maritalizing bakra at the sale like more outside siya nga alam el lo mesil ongerum ingiri lo mesil kirtel igera EQPB lebela ul mangi kala digal sep el morngi kommer mesil tiar logir mla model sep el mo sois ber al selabat raigal id mangral sois ber al sel mang imurat ko giri lo mesil ngi agadi kul koy mo ko do mesil gire dolo mesra apul ber jakat makarar ngi o indakal dulasik morga kedo mesri ngi se kedo makarar tial pelul kedo mesri tial pelul se makarar do mesri ngi mo ngil le do mesri ngi di maral morio le gay gidel to sao ma gay gida di sakal lo ay set ku kirem ka ek parkal minister Alex ay gel to ko era Charles ay gel to ko era umlukul ut mangrang hangar alemel gire lage gede rata kape nor edo sao del mel mutre al direct dakal masak playgang I hope etikita ngagi the president rela magamir sibil guk mok magay chen sangarat tel bulu I gel do la bagen mo utr style el ablu agire del chen seringi maise minister oh mengire del lo mesa yeged mayedi swak lo ai sergaw mo
kamu matingay mo. Marko dire kal domestic budula minister arungul. Nga. Ay gal to ko historical. May gusaw tayo gal to ko historical. Ay gal ngarang pam. Mangar ngaram lungoy. Ay gal ngarabal guleng ngarsay. At adras siya balang ilal may mataamoy tertiang away sa higit. E kada na to malitial bulu. E malmol malway sa higit at letel na bulur belaw. Hindi akong makarado olay. Hindi na tulo si Karola lang mga igang maungil tial bulu. Kung lame sa higay, mga sangsang ra bulur belaw. Ay laadin makabulong lahat omes. Tiditirigel mo all the adra nga ra mga ospe. Kaya agitan mo young generation na dakato masay. Imura, nagira the chance. Abulur bela nagira the chance ringi. Maungil ra ko to gira abulur belaw. Ay kita di baby ra to ko di sakal cook to mes rungul mo gida to mes gira sa gira to ko historical. Lendira ka lang malmeo. Aro ko to ko gira sa giri ulo mes sa. Sa kada makararing yung more at aro ko to ko gira abulur belaw. Dira kal selgok to sa to wara hospital. Dari recommendation na kasi mulo yar ngat pang. Malbola sa sterger ay gal bulo minister. Elak mo bal mo ramal kayo. Kung sa sel dili ramal kayo kal kapitol, ngakadim lang ang taon to kal kapitol. Leknem din nga tiamo ulbul. E gida tial mga ringi rogoy. May kabay bira to ko gira to mes gira blur belaw. Dia ka dito ngo muntaal me sa dak taso at tiam kaskili. No. Blur belaw gira to mes ringi gira la blur belaw. Ngaka al time anari 6 anari 76 argil. Oh. Mga kakumdas yung akyatara ko, adi ka mga kamakloa. O mesel gire la blur bela. Lo se tiaka de makarang il blur bela. O. Ay kita gire to lo mesel gi mo. Se kita dire ko lo mesel gi dios tiak maun makaset talo hospital. Also ko mesel gi. Ngulo yara senterra belu. Marangar selmei. Etil ayam na sakal borak kapitol. Ngakam lang to okra kapitol sel time. Matali lang lewa siya ka umtok arogoy makundiya kumtok. Aktiyome sa telwa sa tiyama makitirgid rata-ratayam. Tiyagid dalang rin. Siyawan at tokol. Kaya talo misyo. Magyagid direk disak lomes di president. Ako rin. Tal experience nga kalgirela kalkabenor nga. Sentela years eh. No. Ara 70 sentela years. Akbert yang elak na mo matengil wasit Selmaruna gaygedelsin state visit. I hope yung ngar olbira kalulaw mesya. Okay. Teng imra to ko the failing i. Misal da medo ngad adu ra to ko president. Eng mo ngila ro ko to ko do sa ho. Elak at ngartiang masao dahil ang vice president. Tirigel ngarsay mga kamakmlar sel fail. Makaw makamlar sel fail. Di akal rula to koy. Magum desula si I hope sa next minister, mesel visit, may arkabenor kami rogo may ma olbira kalula may madada do edo sir sa kada makaran mo talbulong mo ngi. Ela kami am sa odol me Charles, marangara telyang ako masaw da telyang man ka to tingi. Tiya kada maral budul gel bulu. Tiyang mo ngaral bulu. Kada makarang talbulong mo ngi. Minister Education Kamal Masaw. Til algo kung kamen tergaul po morungi. I hope en sab emerulin maungil. Mang maungil albek adre gire lang ang arbelaw rata man gire ngal. Madi kita di sakal malkoy lang ngaka kan taka sa kamen terga. Di sakal ay sige sing gire del lo mes gire la blur belaw. Ablur bela gire to mes gire last time. Kung meser kamira lan gire ngal gire lang e kom lamos tatel ko mawasi. Kung nam sa da palatik sa dulong liw. I hope mo bes sa palatik mo mes rablur belaw. Rablur bela gira dulong mes ng sitya ka makarangil bulu erulin mo ngil bulu. Darbek la kama mes sitya. Tela percentage kita amlarmi 45%. Rablur belam lakay didi dari. E kita makaratya. Eliak mo mes ra makmlar sustang obisra kan eli tutaw. Hindi kalway di sila asakay, asigal sakay. Ay gal pesetan sa modiak. Oh,
Lendia ka adalom ar. Abela dia kal girel digi dangar alsel. Dia girel open ringil blue. Mablur bela mo tokar at ringi mar ada mo dengar nya dudir arbek. Elan digi del tal ngartial makar. Ya to mesong mak girel del gerul bela. Ngira blur bela girel makar. Girel bela makar kom terata. Ay gadi sa mong naktigim sisi il mga dadur el aleng. Mal fela blur belaw akmam le fera rogoy. At agora pension plan a fela kamam rogoy. Gede rogoy na sel di fel nga se senator. Gede rogoy di fel chales makam kom le fel. Gede rogoy. Manda ka sa bedol oras siya a presidenta makaram makaram. Yaman siya break. Mo mes tel gede lo mes singo siya kadam makarap tel bulu. Etiya igal matamal almada igal rogoy agida di ma rogoy. Ablur bela mom tamal. Baktik mo loise ko mal musaura. Igal te ale gid blaktung dak moral mo mes igal sers rogoy. Losar adal bela tamral merula sers. Alo beto dia mulakan merula sers. Wai tirigel mas ngarti. Kebe ok mo kadam ngam nunga ko tan maklago ka ringa karol. Aktif eslo ay ser gumi. Al somme be misitra sers tani. Koman sulat beklat. Kalinga rakang adik responder at tablo raigel mulukoy. Ngania currently ngania tablo la. Ay imong se me namo time ngania Ministry Environment. Kaya blabol girel by mo social responsibility mora ministry. Oy, mong la al dire kal model, dire kal klom subel. Dire kal ngari alla al dul tubdilo ase namo time al mong kla land court, amin trial LRO, al mut mora land court, al mut smisi sel urior. Hindi kal makita la mangela a minister obiang anding tigibel mi tu taurior mo. Ayay kita ako radi uldaso. Di sel morgoni aklo tutrel mo kadamral gid marat rolbi le kadat mage ya discuss ay gid di issue lang kadamral orang sila lang la adrablu lo minimum wage so adal change ending dire kal require adrolbi ra kal ulaw mo aklo tutrel sel morgoni la sing ila data kal mral madobo che adar mang say gid lang la adrablu sulang Nga Rick la. Malungil ka singi hal waktu orang memang kakak talaga lagi. Etial kari kamurat matur ilgile labas. Ilwas etial bas hindi alta atara ure merkong. Jakat sa edor kamas ni mo shopping emay. Mal sabel makulngit mo mga sa ingira klo kulmen ngaring sel program gidra erngul parka. Oh, kamal masulang. Hindi ka haraw atalal mo ng haraw atalal mi. Oh, temal biyak talar. Madabol 2. Atiyak. Oh. Diyak daw ure yon. Etiyak kita ako konti kan diyak kami ako kami takulingit. Ako olgit tra president tulwas hindi kalkor sura. Old age center ko ramura center rablu. Mabolgay dra bekal old age regal bekal bulu bela. Kumal masulang. Diyak tilamra lungil uldaso. Gayda Minister of Health and Human Services and Gartiang molera uldaso kadawrol girel. Tara girel murungi a service ade kal girel dingar orior. Gelo pre den mera babal daw ma igal balur ro kuy mo. Dire kam nari sel program ri den lagi den mi tuguni girel ay lunch program lo mangela school. So sulang ra ulul kat ma girel matmo. Halelandi diktu sa sel to kora permit nila garuba. A permit ra historical ya garuba nga namo ba mareta. SMLD online apply gi on nga sero kaw. Mga niya tukol dilya president of mga service ma aklo tutelel le kotar other bela may lagi nga service le ko ramada al salablim. Ang aramom le 10 days and answer 24 hours. Or your money back. Nga Rick la.
Ang diakal di hospital. High school, mang diakal sa bel mo na, pero nga napapataw. Akari ka mo na labor. Till age sa retirement, then sa bel apply del mo trigal outsider sa lower. Sa amal extend del mo 65 years old. Ala ko ngitra director bulso dice. Sulang ragel a retirement age a non-resident worker sa tigal adrang od Blue Laurier Belaw 60 years old. Nganya discretion na director a labor el extender seguid el age provided engire langel employer el prove el wase tial service el provider nging galap a irreplaceable service. Diakal sa el ngidil ata adungun te irengay del adraurior. Manganya agay del babiyer el gibam require malsugo mangiri will extend ngiri will mer office magdamo ka odangay agi mas kami agay del instructions ma requirement kadar mula me omis msulang. Ding siya nga niya talang tingin alas ko mong biir tial blun sa LDK. Malbato ka ngarang SR. Tinigaw to kala honorary citizen ka ma'am. Ng adim lang almungil mo rin sa selm daw ula latiging langgel mlarik le mga adu unting direct lulungit te president talo say a high school ang dakat sa direct kalngul mera pabaltabo. Oh, that better. The high school on Bubbledop has been in plans for years. It's been recommended by commissions, task force, and there's never been any shovel hit the ground. We have made a plan for one and requested one, which we would hope to see in the next 5 to 10 years. Too long. The request is made as a part of the current compact negotiations. The Ministry of Education has developed a comprehensive infrastructure plan to renovate our entire school system, and they're including that in our negotiations. So we have to wait and see what the result of that will be. Okay, Sulang. Ara ata kun lokor omda swakad rir ya Minister Victor Kuktil Shera almutul bebi datilang tingila ministry gid. Irak lang. Ngora mil ko gimel waseng giredalol tobodar belawe meral girel. Nil alta men degal enough gimel ngara sers. Sera November last year ya Bureau of Fisheries Arielias Ruben na gero gul sers el mle krablu belaw. Tai time larga ogal sers. Ya la ogi meringa di loit. Ya gel gimel mlara asela gel sers larga gimeringa di 65,000. Tadi tal dorit meng baawa sers. Masaygi dia since then ang namornya 16 el sers el Bureau of Fisheries sa kukmla ramul. Tenerinya ngarang ramlungi. Ya siksa ngarang along ya tablo ngarang artmaw. Mong saygi dia ko raklo lul swear adal se oim boto ka sers mong boto ka sa agim. Oim boto ka sers hindi baaw. Makadaw langit ran adra blu lo sers lo se bol blakan udal el mga tmokla igal sers. Agel sers el gora mlewngil kaltmokla. Agel gora sersirar al dabel. Agel sersirar individual adha mlebl ol aloit. Magigida gigora blam sub ulo mesel uriol lo bongela ngarab lunga gora uriol lo bantrira al dabel el wase me do 23 trege dorula sers ang sabil gut mok trigel der stal adha ol ngaringel ngawgal di maral ritme esel lo ritme mo masawla rin trige gidel adhi mo itasers masayigida diregal gora dagay nga ser ngira tletela sers lagi mele mal klote al sel hatsri rang amla la sab elo tobda angar edel dart telal ngalgel lagi meratarra del ang del tum tagel tangal de gar memelagim magibay multitorar adal masebe mola armil gimeleng tamlamo masawla rendir tingay gidel ngawgal di o may saygal belum mo siya tara kay nga sering
Unsulang. I have a question. I know there's an awful lot of concern about the price of everything going up. I have some really good news. If anybody has a child or a grandchild who's looking to apply to go to college or university in the United States, Palau has just joined an association which is known as WICHE, which is the Western Interscholastic Commission on Higher Education, which is a group of individuals, colleges, and governmental agencies that have joined together to reduce college cost for out-of-state students. Palau just joined, we're the latest member, and so what'll happen is if a child or a young man or woman wants to apply to college in the United States, and they choose one of the colleges that's listed, there's over 170 located in California, Washington, Oregon, the western part of the United States, basically. They can qualify for, instead of paying the tuition residence, non-resident tuition, which in colleges is ranging about somewhere around $20,000 to $30,000 a year. Instead of paying that tuition, they will pay a reduced rate, which is almost the same as residence, which is an average savings of $13,000 per year per student. It costs nothing. The Department of Interior is given a grant so that our operating costs under it are absorbed. So as anybody is looking to apply to college, please, when you see the college counselors, or you can call me at the ministry, and I can give you the instructions on how to locate the schools and the programs. For anybody who wants to go for a master's degree, the news is even better, because in most schools, a master's program from Palau now, you will pay exactly what the resident tuition is for 1 year. So that's a great savings. And it, hopefully, I know the scholarship board will be certainly a more of an element for students' choice in that if you have the tuition range of $10,000 to $12,000 a year, the scholarship which the board can give you may provide for almost all of that, instead of leaving you with a $20,000, $30,000 bonus. So, and that's effective immediately. So as soon as students are looking to apply to college, we're going to be meeting with the counselors at the high school and let them know about this program, and so we'll all be together on it. And then so we hope that it'll increase students' choices of where to go to school by minimizing the cost. So it's an extraordinary program. And if you want to look at it, it's very easy to find, and you'll see exactly what school, exactly how much it's going to cost, and what your savings can be. Okay, thank you. Kita tara ay sal sukum ako rin sa kumiyadari kan malmado ulo magid. Still night market and sabiul makatingul mera Michael makatingul mera night market and more sell all state food. Sa longara rin Kate Mac ra PBA. Eng maara kamiu all traw. YC. Yal suku mengarnyangi kal mola balme ya kol ngit mo kamol etuk tu kal mo there's 2 pound dangara al sela tutu. Minister Agriculture ka man na mabuto ka to mo ka. Elang dakmem what about tagal diokang. Ela ko ring sa program ko masaw da program dim saw da kukaw. Masay dia ka to ngang. Dia ka to kurang. Egal ko ka egal diokang ato kurang. Jak mo sigarolel waseng makarang kesendai kan mura guam mageltang. Oh, kaya kita pro ela kamal adio ka kamla motri dala. Dia kalungi la quality ni. Mendira kal mo aliw minister kami domesos ay kal dio kang makarang hindi ka kita mleungi la dio kang ram asa ano. Adalan. El ay kal dio kang ro di telemal rogoy. Mendira dal dire kal mes ay kay kita quality ay kal lo nga other belaw le dire kan mal abula to ay si
Kamamal di mga di okang rabik sils. Aku kawa man kotar kamam sel gimu akan namotelan ngur mati men di opridar we ka ngarang mak ay ka dia kal bilis. Kamar asal bela giril mo tilgibel mrula kalan mo ngil. Mo gide kat bebir kami. Kapo mo misya sa gide lasya kat makarang ko to gal ko ka di okang. Sula ngirak lang erek mo malgora adra sersel wase kada makara rulia di okang al mongil ni antirang ala lo sersel mal tila lo spe ako yasrang barda. Mora di okang ko sing mal to melia adioka. Makumdan so segi di al agora amla mo ringil practice rigi di moya sa lobanggal oya serang barda. Di ko kawa ulmat ko ra focus ringa to ka product lo to dara ko kaw. Mung akumdan so la segi di ulan di ere ko ko ra adra ser selo se. Kada makara ko kruling kal di okang al mutul mo ngil mo asel di ko lang la vice president mal lungil di okang. Sulang. Hindi kagerik la. Ali, ang tiyan ko na, ako mga ura minister asirso. Ang akwalis sa kalong ay sa minister was sa LRC sa ingelaw nga arsel labi aram aslo makit. Al dokta ka babilngir yung malmora obis ran ang SR. Matemle receive malkoram le promise rang mam lasing amo ngir baigel molokoy. Mungkwali sa kalaw marang asaw le OI sa luwasay tanga na dori 2 or dori 3 maa sa member sa idal group o masinder ka mamari tairis malasa malal madalom lagi provide mora ar ala like krelong remlongoy agili record provide mora al sila bulong remlongoy patol lang algam orior matamem arakalisel tema na makit emang ako radio terkok ka mam over officer ka mogel was emang arkestel babir asil ngaram longoy imo na tigingek akari nga mo ra minister education ang komisal raginder emergoy asing moringiya amraginder 5 years old understanding awase angal kagirel nga school sila akmul wasingel ma school 6 years old el anggal ngal kasi 5 years old moraginder ginder ang option raad ang choice raad so walang wangal gel mo ngal ubeng master ulway tiala ang ngaring existing lol wasing girel mo ra school angal kal 6 years old. It is an option. It is not required. The law says 6 years old. We have not changed the law at all. I would strongly recommend people to enroll their children in our kindergarten program. Educationally, it's a really good option. But again, it is an option. You have the choice to keep them home, or you have the choice of sending them to a Head Start or any other program you'd like. At that 5 years of age. Okay? Okay? Ito lang. Medic so di sel program el top del sel nges se ADB grant el mnel mo lang sir atrigel ko mal matar basrir el term lorngil gobith masya ngariya kaldel telang tengil el project ako teng ngari sel lo ase kada mo
otoba daitel modalomela el sel ederag en giram el otoba ngara tan milyon el daita mangaringi sel lurio lobongela PCCCRI el sel daseng tissue culture sel mongal el agugal me melakturingi agora omgro leringil modalomela se mal meod ma gi mlastatel malmot mara seltelgi mara oiskara nekken ediregal mamalala ma daitringi masu edel malangel ngalgel el diregal modalomela ya iga bodoro selmora adalo sers maro masay ko mengira klang ete diregal di mora gugal diregal di kamra dioka el diregal moktega kwasay tomdoy sa disela dalom el dait el olongseora adra al dabel selongerul tingilak mo sengari seguid el seed grant up to 10,000 se dimora al dabel el community la dar sabab ilingim to kwaseng adi mo ngil busulum dal adi mengira sel program el guk review gel babere mo decide lo aseng mo ngara teletelen eselo ngedel tengila adamo mogador do aseng processing facility ngara sel el compound Bureau of Agriculture ngarang SR sel segedel guk tengila aurora involve nga PBR sel guk motogora marketing sel merul sel processing facility mosu edelo toda merigengo diagalway sel mleuror ngara mongol mlaringira PCC blodoru la sochu di mamru la merigengo mo salay seranggal Google di emad bakip pagaringi diregal mosu el merula wablawang merula chips sel guk mo ngarela PBA mo ngara sel marketing kada magara paket seringima adungul mora stawangya ada semerialom arring masaya wayal voltelet seguid lo asay kada mas kumya dalom komdual albornya agugaw kada level morang SR ngarse process and then ultobo del mora agel sebe el morangil product masaya se ederal el project mo hopefully ngara ederag nga mlamasu edel ultobo da chips lugaw ma bebir flour malmuto bebir product ringi del dalomela musulang Rungul minister kamgora terjeblo ayus mgibo mo dengai elang server nya audodol mangara tirgal adra operator mangara adal owner raigal bilas adimla kata ludodol murtir se close question ria dalo mesring se gulo mondar ngi lakna senito time sengra ul mendak sepirtira dia godin masengra ul mendim lak sepil morse adal owner raigal bilas rogo adimla kata lang udodol murtir adal mel di one of time el bol operator angwa 6,000 ma tutun yu kan kira dalo mesa tokoy lang betoka tokoy telman na blue belaw makaktiaw ay sargaw ng I know was nga nga udaw dir kam de la. Kung daseng angara 3 million ang tiyalan muna. Ay kay kita I hope and sabi will help ay kay kita kung balil way say. Hindi mlakal dia ka udaw dal morar at. Ya kung may apay mistriar adal mga sangat tiyal bulo. Kabo. Tila ko meseng ladi mulut krang irasibong. Dia pokok other belau. Mang sel mlaringal sera lomu telura da blayo mlaringa mle menghitel lomu wel malu bang interpretation or segi dal la sera lomu mo ulum mlaringa sera ongerong wave tulungi te pumlu tel me apply tergel na sorry sura wogda
Unfortunately, hindi mo nakalaalaw RBS adal sois. Hindi trigger adal already tumle submit application or tier. Amno sub adal entertainer tier. Mung hitar mo kul mulko ang irasibang hindi akal sa emol mamalaw doon. Hindi akal bura owners. Ong erong esel sel mede alu daw da agimal dir gulo meeting ra lang board ra WIOA. Ya Monday tinmer kamam amhal blakatak. Saludaw da dakludo det. Ngudaw da nga bar del mel nga seorgi. Elboring nga darengel ang gira dalo lutil mutul moram barigel. Mung segi dak paik mom eder segi dal do lang malda karoler kamam mom saw da bingel mutul morar atal. Malungil malik elang ngungil mak imurato ko yung pumutuli. Hari nga boy kertial bulu. Hindi adra o mangedra bekil time. Mala amang may gerogui. Di mlakatal adal helpringi. Kami di mlakatal helpringi. Iba nakabalment tel belum di mlakal helpringi. Arbek adang ila share mortir. Di imol bui ka di mlak. Kagita kita witness. Kamamarogol nga witness ang gelat. Makulungi teragaw minister pombosi karole makama. Igang musikarole saudo ng manggalboy, sulang. Ngar alem hindi ako mo. Peler kamam ngar alem mrun. Ngaringi yatarager el mlararbail me tokoradi imlangalulal me maktimo kori retial sabel mora minister health. Ager awase tirkel adada da duro kertir el mora gurura ikrel belau ngaringi sel limit el alum ay meltelay lang okdem ay meltelay ya adam long el mora gurula ekuknom kalyor mong losme aradim lakalok ngamadisel ngiya sabel moringi sel darngel awdo dan sabel el osperingi ngwa patangel langkel adal mutel merbelau. Sulang ramalungin ger. Hindi ka ngatjar atara HCF hindi klamatang nga karse awas sel NHI adi kaber git sel dito ko taat hindi ngaringi awdo tul klabe sa singara lala RPPL hindi ngaringi lak alwid ng hotel telail el revolving fund el ngara hospital el suguma ada mo magarior mosme outside and lara referral through a program. Isegi dia tu spering il repatriate ada na mosme el may hindi ngira del mo replenish sel at revolving fund. Mung segi dia ngaringi unfortunately kita dim dingin kal na umre kala del boy lang tokar ada dim lora gurura outside dem la mosme. Mung ul makmil ko earlier lo singira del mamalisi ra program and man make sure kada mo ngil lo tau tringi hindi to answer your question, hindi aksegi daluguk NHI mo hararaw guru rakara outside adi kal sa edlobal mo o bakal may sel labom sen. So mo kamo makarior mo kamo smell mat. Hindi nga niya udo daluguk through rala al sa edlo sparing il revolving fund al repatriate ra adal may yung ko sel bol mara ka umakadal blood sa mga rang kita mo sa edel replenish sel revolving fund. Sulang. Selbas ang meraklo ko. Mga lakrak lukok. Mga lakrak tutarak lukok. Mantelal klok ak morsel basta be nga kasabekal mi. Kahala ka mabtel check. Halalo si schedule edi daw ay sa luase sel constitution derigida sa padong halidera Friday ningaring ang kurat talgibel celebration raklukuk mga sarabas raklukuk ra tutaw ikarmula al sungo memora erungul park makukukrame nga sa bebilungil alitak direct ngaring ya raffle drawing selulokor nga minister gidraser sa kasi kaletangar aled ngaring ate alal bodakat sirangal kelababi ma Indian abobo sa bedel ngaring dito del moram valtie e kuram manggikrela o madalom la ay kabatok mang kom mas araba sa madangan mo kasi kom laharara talklukol girem masel mablilatal alim
Hindi ako wala ka. Ang alagi uraway tamal blakan ulal nga rabas mong abay mo latem labas. Ali. President, kamil nga do ulwasin madam mo ilaro kulto ko ra ngaramlungi. Oy. Except ta imura Hamlet at ka Ryan Moria nga niya talang offering ng amset. I hope they put it in mind ulwasin atara time medrelit yan mo. Oigang lagi dir kan malos pering. Adangi. Maktilo yung sugem kadamom tinge Charles minister ma Brian makadamom tinge peklad masel pangrang kato matmok la sel tarablu dakal ita imrablu amsulang Selbas omukok lang mangjirela adal maudio ra ay clock. Hindi sel oborodio ra sa mosto bramadala tialji man malik medra selbas sura wa ngirak lang. Ngar nga kerel ngar seruri ula. Kung baso ka rin amra Heflin, algiral sel, suko mo ko riyor, mosmer. Kadiri lasa ka mamalar sila, klong alaw daw dal malar niya, o sising yung full retirement. Ya, ang erong, so mukha nga na retirement tarel ang mosmer. Nga niya, chance raw to them, regarding ras aram, orang, hindi sisiyo ang malar niya warpekla. Malungil kap sa ngay hal ku ngersel number 2 garim pursel kote so maka ngara retirement merko ngi mo smer mang mo handicap malubeng mo niya ngot al sarem au do them ati malmol malungar segi del retirement al segi del amount hindi kal chance ela de morsel kotel karim at suko makaurior ikakita contribute ang giremal emerong emosmer giremal mlaer na enough quarters plus ra sa arem atokta nga omes ra sa arem ekmulwas ang mlamo de sa emal ruler cell lurior al kawa merungir al time whether kawa kalbin al adra rangers lurior akor state malube kang mode sa emal sensei leng sa are maul sa igidye sa emal qualify mo suka disability al suko maka smer matokta nga nakmulwa sa ka disabled ding dekal enough quarters raw ang dekal sa emal mo sura retirement age ay kaya disability mo subes sa igidel disability benefits mo laringi say adyo sisiwa al amount ko mangaral toy maka retire at 60 years old or al time malube sumang chance ala January 1st next year mo 65 kamalaring say the full amount ngil kala ko di helpful doli say full amount el base ra ay gelm lilaan. Sila makalgilay tra SS, ang ultura ay gelm lilaar al sila SS. Okay siya? Itira mo kalgilay prosentela sila amount mo. O muluro lo kadera kam na tibo klo umleang, tibo klo benefit. Renggel adal di ulur true rak. Okay siya? Kada sige tayo da tira mo dani. Sulang. Langar nga kere sel luri. Oy, Ali. Umilkap singi Tiakarigal Mora, Vice President, Minister of Justice. Minister kamel adi kamsal loya ka tel kampak road way kamam. Man mo to kal time
doray le mesamlay accident malubong ko siat kularay lo. Telal klabasay ruriw le sel mengalak lam seso. Aging lak na mga ligar angin mulut ka imo ramnal diri kalwan sasabi. Ngora mal dia kalungil siya singra abalu. Makari ko say ablia bolis ng aware tial toy yang aniya effort ng ngora maru ringil trials to bertial teletay lo. Leng man na mo to kamnal quest. Yokora dia kisang ngora dia kisang monday malu munsel kora concern na ablu dir tial toy. Emal mengit siya singra ablu belaw. Mataman la proclaim mat kulara la kadimral mo mla tow truck ya om return ng mlam ses. Please kayon sil gidel say. Sulang. Kamal masulang makora malat kalwaseng lagi ramal mo tabadi asubo dalwasel sumang matamal lamlimi ang laungil o mo makadong al membo ka dangay malbol sa beedal yal sumo ka maamala to trakar kawi el sa beedal ako mate tesa kawi dal asecure al uwe mo ko rin tara adal memalong karamli melbongi ato trial me hindi ko maral masular til ay gidal concern naman yung ko mo hindi ka lang artiya director of public safety hindi ka halak tsaka tirkal el chief surwaseng nga niya kukural da swirel el girel chief rawatrol ang maluubing si ID oy sige di akora ang sige dal shortage ra bulis mandia karmal kora madidor tatial compact road ti ko mal masular ay the concerns ra magi mal mo address ringi kamam o meeting ra kal Monday ra afternoon ra 1 o'clock alo mga director marokul chief sumak mal make sure yung mura agenda magi mo address ringi ra ilalmel Monday bay ko batel may director ko ay silwase hindi na kalsabi iwal ko lero appointment ra kami may omes ra rangidil ngarang sila Friday afternoon ra 1 al mo fodoriak ya kumes rangidil adal so lomes ra kum di ko ra 4883198 truly appointment ra kami we also mil daw zoom mandi na kalsi adal zoom mandi ka pero orior hindi while open Friday afternoon sa open ra nga kal mga rangidil adal so lomes ra so lang. Muamal kami sa hangin tuloy. Will ko singe bais. Tial kariga kora karige mensokal momde. Asel wel domgal mur oro ng wakmal blakatak klarar oro ragel crosswalk ma school zone. Kamama ko am lamo liloy la tiarola malmolmora compact road. Sila aswarte ko man mewin marnyasan. Hindi alam lam aswarte dia ka imolsan o si tia school zone tia bay muil dala cross road ringi. Makari ka se ageng ngar liwa arbuli sa lo ngar alam magisub dia ka benor mong toko mo su kumamel kuat mo ka maklam nga tela gi osprever mang mangwa mo ungil ngamal masra malungil gel ngirut tali ang ala ang ngar alela Bureau of Public Safety dinggiri kal mga do orang kale Minister Obi ang Director of Public Works egi mot bakal gutmok lay gigi maka masulang al mla OIs madamla mo ka dingi melang girikal mo malungor Minister Obi ang Director Brian magila ame kora ruli askop mission kora mesulo sengarang lay gigi dial kora girel mo gutmok landi rolela was road signs le road safety ang alela bla bulis makamsulang for bringing that up. Hindi legal compact road naman gina del direkal mo malay gel sign al kora wasing dia ka may ngalak ratela miles per hour mo. O igay ang mal nga lelabla bulis mo sulan mla o ay sumbol so amal mo at ol gina gi mo riolom gel office ra governor. Sulang. Yeah.
Alugab sange President Mawais. Akora di follow up sa question ng gelada mera pakalo say. Sel dora na kampak road tingap to mlay lam tamal ma. Agora me mention no sem goal. Hindi na malungil. Sel gari ka agora mora PNCC. Lo sa kada mal di mora basta para bulungan lugoy. E dia ka service mo or. Mengora mengicil tiga ramna ngat kulara suadal kole dia ka service. Kora digri wasing ngarinya ate al ngaria urior mumrura service mo sa bedal kora kol mamsula. Kamal Masul. Kamal Masaule udelera kadim. Tong okerse mula sa malda kat sokapol merektial state visit tela kakir el mura PNCC nangora sokaduli angar ale kara era kural. Kotulu ule ngaram lunguya ngaringat kaldel antena rigi del ngaringi. Komtim dangay ngaringi angara obisra state ra argit ngaringi angarang amseth ngaringi angartial pitara bi SCC. Ay kal antena rigi del ngartiang tiagi del antena rigi da 3G 4G. Nigel antena rigi del ngarbe bula obisra state 3G 2G 3G masel ngaram amseth mendire kalwaisay. Agi PNCC ahmal well aware alkumulwaseng mal klo dead spot malube kadom sa blind spot retial babel daw rogir toguni compact road elasel suguma seragi moral may udele mlamong aringi service ra mobile data madeira at suguma kangara sel ngara sel tuugil al moray maligo yang arse mergo maral mel pasra ka kidele koksay al mel before reach sele bird sanctuary gidra angram lungoy ese gide nga melo da ay ka kidele connection radya kal ngarang sel domestial bubble daw rogir en diakal dil flat malbeto ka makloroy sergid direkan mal kloa ariom matial signal tuwa dragel antena rigid amos to brigay gidilang again akantur abluwa ati kadil flat ang nga makadidal basyo remle rahmal klo ito kunit yal compact road sel da pasra asel tugil lan moray kakidele ibobang engya mal mlamo startle drop pa a service a PNCC ang ngiya plan ngi soal al mutan mom kato ora batokal antena rababel daw ang ayangal mababel daw maorior ma belilyo mayray ang ayaw el alta ma antena kita 52 alberberi dray kay kita el pasyor git kometengel kmulo asay mlamoso ang namogire del replace ay kay kita el antena git mesel core network artial mobile service git and dice udele akakara mal klolu daw dringi me el alta ma PNCC mal blakarang di lo urior ngi ma president ma adrabor dra PNCC ma president makaloryo lo sigil waseng makarang emo sob el kadamtiga daw del replace ay kay del PSL ay kay del antena del el alta adirekal wanda issue PNCC face ringi malmlamob tokar okya lo spera mobile service rigid ngaringi TV ngaringi landline ngaringi internet ngaringi mobile madeira services el provider ngi PNCC el alta metirgel okya kada PNCC lo spera mobile endeira aku petok tirgel lo spera ikay del bebira services mesel wa el alta ngaringi kami wal trial ngara ikay del internet ang slow kom kadadik may datel antena mangirel bagarurt nding slow because en kirogul ngartyang adiswa del mora internet matirgel bebirar adad mar adoden tri del ngara blirir el altime matos per ngir el altime mang sab el ngarngia komesa signal ending omolasmal gol malubi omolasmal masa internet en dakal sab en so ngara osangela PNCC kung la say selbol ngarngia enough ludo mada
tangayab esel antena rigid eng mosob edalo ara yigid el det spatra toguni tiarara kampak road e malsokal ngutial teal e omte era adra bordra PNCC ma management ra PNCC e meneng asulela gobernador rangram lungoy ma state ra angram lungoy lesera last year ko medengel wase beto kara karamla memong yang miltama lasel antena ra ikahidele singarang clear roiso ngar alus sera last year emergong ya CEO ang ilul maskakal ngar alegal coordinate lo banggela CIP public work obisa state rangram langoy mar adrang artmaw al malas mal marur seral al morangar al usal maungil ulak mal menang asulela gobernador ma obisa state rangram langoy tamle provide equipment al moruli seral al maungil le tara planak mulwasay kadilmutan mo ngawan da antena ri dal ngulol ya rangar al us le sel dolong lela tial ngaram langoy mangartmaw directal malklo adet spot esel antena al morangar al us say mo kut makli say gidil area mang modya ka adet spot mang at sugo mang kato mo makalam limi wem tamal ay gidil area eng sa amiulom ko to mang yes akimal ko ngelo bang kamil wasay maral beto ka det spatra tial babal daw a PNCC a oriol make sure ang makatmok lamang maungil mo gidil rokoy Alakora di help para have cleaner gira la tokora PNCC. Yes. Kita amal soda ungil service. Kasi lo dira kasus surase muadal mutlos pe 64 al antena. Engi amal mungil la service. Diesel hotel el bula la PNCC. El al blaldauna turist en sedro asen sual goso goso. Mungsel loner tiram lo deka sil harari emla mo deka mogertir. El sil mrula gagit el improvement. Adi sokal oi sinir ase rungil ai sirel al sils. A USD amle approve sel extension on loner tir e reduce our rate interest sel loan. Se first step le a USD dirigal dilur gidro ase atsumo kamal mol mal harara loan. Engari ate el liura clol grant up to 35 million. El mo provide a fiber optic cable ra el connect tiger rogul blue moria fiber ringi and then ang arian mo through do del bilski dam rigel ngara 12 million 14 million additional 3 million el grant and hopefully I said man sa PNCC mong replace upgrade ra tial mobile network mong agya ko ra a program mral may akbadeng lo aseng mral klo at spot anding dawrol girel leng ngang sela udaw daw mga kadaw siya ay rokul te alle hopefully al sela se serra ng mong ilay ay rokul sula ngari nga kera arbay Oo ngari kera agire legal yal kampak road la ibet ser ome kom lorsel kom aware of bridge ra persons wari emlan serral mal blom ko overing esel dome seringi I get cool amla mo ngari atengit ringi maul maral madaka sibet tuwa bada madaka dilsey ay gal role laral mara kularal amana mo klo ay gal utumal ngari matyar ul selam rebte enda gal pura ay gal role magari ga wasi ay gal ngureri ngarang etir gal malam raral akuk maldi malam le gal wesay gay Al masaul selger sing blargel may blararbay okay ge tulger el dimlo moda ke may selgot wase segi del goram lang mga terrar bitraigel amakla rawer operaso abur sansuari eda kadil say ngaringal mutel ngarameringi madid masel nga sa rawer obora selo masetel nga sa after a dispensary eluer obora kwari ramistaha maobor ang arar, moom biwek el murad hospital, el blabe el mol muradi drang rigil. Kadam la award dring il contract el murasurang la instruction, lo alaba udo dra compact maintenance. Kardi nga permit rigid e me kon ya start taurio re yidi.
Aigel seguida kukonger sel ko telgere, el asel el nger el girel sel tirgel malam rara el maigel el ting telobu. Sel division ra road maintenance el orredringia ajora clay aureri ra de kadilo malam rael. Aureri malam rarael e make sure e gigidro gul angkyo maigero gul cross train rarael adekal el tingt. Al sugum ngaringia ngara ngaringia angkyo mal ubeng cross train ngara rarael ngul el tingt. Aku lingit el wase el may gigid information na nakaklugok e bod make sure el makatmok. Adang eh. Okay, msulang. Sel tiada kadil angkyo edil cross train en beliwek lang ngau da leok lang. Sel dengwal dom kodong orngi a 775-3424 dengwal ajo uraklay al sugu manggeda kalamangay Abraham namraire a 75-1131 Sel 1121 akom di remember ngil wasen talbung limitra temed lo mura sueldo. Adang Atya dirgal karigal kora mortirgal adrarael. Hindi akal sabihin murtir selo mesram lail maral mel stobel malamle kada maral mabada masabase bakal gel maas kamaral masaulur til al concern raw nga ka mlamo ngetiura kal ngara public works one raigel tokoy dito maklat kringi dapat kilsils one raigel betokol tokoy akot a oyar aongerung a safety vest aongede a safety sign makon selangan makadorol wasi aom kabertial kabar adra urang haringi ding akmaral o ay sa kami adrang mungul waseng maral ngigel work el still in progress enginak lang oy tiragal biged ra kan paktro o malungil meden trit ta tirgel ngasol raudaswa mung diregal one ra challenge ra ajo rakla ulmo omisengin di wal laptrul ngakamaktirek katakay ngesew at sugumo kami steril diregal ko ra makitra safety tengal okol trit tangalget Sulang. Enginak lang, malso ka longer ngi. Di nga ka na mo diak kang gester a PUC, ereng me CEO a PUC mongonger rakarib. Malungil ko singil bekla. Kabador, huli ko pasingin merkaw ma First Lady, Bekrada na Blungoy, President, huli ko pasingin merkaw ma Vice President, ma Minister Saraw, ma Member of Cabinet, ma staff ng atya. Wala, kung ado abay di pakpakangita, ati almo na kanyager a PUC mo, abay mo ger mugunger. Adang. Ngarang, YC. Alam ko. YC. Kung siya udara inasibang ko ngiraklang sel el sugar gather orior. El anga made el section ring sel doseng SPS1 sel ngara sel bomber gina morsel el basur bita CIP aget tablol babel mo ngalakra minatobasi. El sel minatobasi omodali ngalia wabriol gilel morgi gilel del bengil segidi mong sel bol merekse ongerungen saludo da original pachetra caspa awal ngosong sumang dimedela si saludo da ngarima gi osiga adu ulele mal eringin beseng temnamas kamama estimation ngar 11 million
sel gim siga gidu do donggung kuma mamogut bakli ngira sibong wai sei sel neklo do da kuple kakari gel rolu ya ku aimung oi ela sel adon mok sel guk gel gul tol gul gudengei ma black pui wa mo sela adon mok sel urior Kalau supaya agel estimation ang 2006 sa kaudo dami urura me kakara 220 sila loral meng mlamo awana igal morgo sa loral meng dire kami lapto agel change order semla agel guk pebira tokol bol albang ara tebel omongi sama o tutela uror wal mutra arala igal raw materials el dora bangat pokri omgo kom bisa sel Pabiling la Senator Quartet ta nombre kalol bil lora obisra public auditor tumlo auditra tialurior en mal blakatak lo olto asengray gemle ngal sengasel ma urbat talel agegi del malit atul tialurior magegi do lo lesson learned dergi de godgu ba semaru en ila sibon di arak ngalim ta kalol bukat pokum ta kobik bo gomo katro kami ngadi drang mat o nglia bakal Como keluar Adam dia mesa iklela Sengarat cool. Jangan ngapel ngira gila sibong. Dah suruh dia ada tinggi. ngari serta sensor lo yang lagi dere kionorim se di melmol la woi gider mo endrair mo mo takang kita kain se di mangariom la jaga roller gitu punya bak merala kuralak ngorbei pemban sulang bung Ngora di merala time baka mamakalt mo kiel mo tutaw hindi gidirek kalbigi klaro NCD ma high blood Ngarnya ako radir ka kerel mukoramal bude bukarnya dir ka adal korir o sekit. Hale ruger alageng la modi kalitam dak. Malungil ka senge tel gari ga mora kal minister raaf. Ngaka over state edir ge Elizabeth magtirut mrura babilngela admam rawrior nga adrangod el bulu yak po ang gukmla mongod alla takmulo sing giriul moharaw yak madi adra state malklolo do da gim haraw ngil elang sel gibo morura babilngel gim renew contractor ngi $325 sa application man $325 ako gerel was nga mong mongod aleng alas del block renew en direl goram longod makaskali elak puten mong gukmla mongod udim lagi mara elak pong yukmla mo pay to aseng ta lokong nga la al girir tirigel el skilled workers tirigel the contractor tira girir el polar sale skilled workers mak understand ringi di ako onti gawase ngal adal mlamo ngara lui ragal lawyer al diosi sunga mitu gamlay ngan diregal degal blabod skilled malgu kalblel sab iwul exempt ra way tirigay gidal mlamo lui ragal le gadam dengay gidem nga babil ngem le elang takmula sing gidel nga nya babil ngel e nya fall under say adal top dra school mitu gam sila gidel mrut rawrol molmo ng mo skilled jagadil nga babil ngel en me edung sa el madu ulwangang masaya ko radio til mungram dim lakal sibiul el gora omes lo sa telal years same job el gukum gora exempted ti wai teligira pension ka do rengsen censala el ko ngi trigen minngisa a ido matdi malay matamla ak makalir mga kala gel girel mo kalam mal akalir ngalakam
ele om le exempted tira igalla le Allah mo ay gel om pur in ay ge ya om ngai esel bola yang merong muguktim lakal sabiul etya kulgor ngileng ay gal bekal state ta dire kal kulguger tir maging muleng maagiram mo o haraw sel tal gimrin you mugukal waingal adama namuli ra kang guktim lakal sabiel problem exempted ngi Malungil akri metya dari kalkul ngira kasus. Sella ra skill dam mal specific ngaralla. Wasing heavy equipment mechanic, craftsman, software engineer. Ilgiril nga niya pabilngil tilaw dara school. Hindi ko apayo ay sarkat, lagi nga sel process la amend sel regulation. Magi moment ringil punsa dole exemption ring India. Hindi at the moment hindi ka exemption. Maskum kat change ra adam al namulu iraqal dimle farmer hindi kal sa elmo skilled. Unless ang mura PCC yung mapabilngil lukul pong ka skilled. Ngilal nga specific al pabilngil lo OTC. So matyal ay gal experience gulugol lenga ngay gidra long itu gamnal maalu irak. Ral goten merbela long itu gamnal merelang. Mang seigi da kakmula se romo o meser seigi matang mo sabiral el exempt El all time hindi kasi atal exempt ringi lala kanya kala allow ringi hindi nga niya amendment tilgi mo ringi ra regulation and possibly sa atal mo entertainer tila. Hindi all time hindi kasi pel. Why say kuman sulang Hindi wasel tukor o mga rak lagi dire kal amend ra a regulation ay lang mo allow ko mo sila araklar adamiu. Ako ay silang mo nga regulation ay lagi ba mo amend ringi. Al tukumong ko ra digiyang ager. Mal digiyang. Alagi bol man masum emral ko mo uurarang miwe o si kapengwa. Oh, sige, diak. Matay ko mo rin katay kel pepil mal so milgok me all thing la. At so kung mandigyan ko algere, di pa tong tira presidente mabol tu kel koramo labong el klam el merkit. Tunga MC mutal may. Maluay siya nga ma First Lady amal. So amal di man mol malkay. Hindi kim na yun kasi trial baby ra nga dire ka lang mo solid maral. Mo kami dire ka lang sulaw. Di maral di ngarte maral nga suliw rogoy. Ara temi un may. Lagi tamdel kasi buto ka alisang miu. Di ko maral kasi ko martel ang baltigir nga kami mura apelwath. Magimral mereka suliw ra igir patokulung ilger mapatokulung iluldaso magadok ti kaso esre lang hindi ka blulo asen de kalsia de la dadu ngidil time kalsia de la dadu mga kada kalsia kal marta messenger mga ria messenger madengwa nga kamal biota dengwa na kalen 7575 mang mali kalsi lo besri anytime le kumral wase ngar aled el madengi igel ngia arwol belakang tulong sa radar blue mo maraldi mereka suli rogoy atemiu ya Dios solo mo tengatra blur ngam loy maradar ngam loy ma blur bela rogo komam sulang Oy katamara orok yolela tial meeting ergid bo kuntira speaker Noel ngiratma para tend olvira ngaram lungoy level peskida closing ni mar. Sibong. Ale di ko kuri lang klem mo minakla tergi de don musum tial sengdo. Dire gal gol talbel meseg lang ngaram lungoy waitya. Dole nga sula presidente. Ka ako dungalin maswal ngartya ngalenga sabi el magi draso o mesarak kalbal. Oy mga kan sa tito ko lang ngartya. Nga kamal di swakal mo matayelul lokoy. Rakot luul do mesergid will marala bilas. Ekmedul tuwa da mi uso. Nang mo melias mo itadbel makadakmal mo will. Oy makti mo malmusum mo wa ka story. Engka minister obi nga imol maas ng lariya kalagel. Wali mlakan salor ng satukoy. Aldo hindi ako bong ang yamo. Hindi ako bong ang yamo. Malsa arangil maas ang omdaswam ng kulil me o asiruwal. Makamas mer. Maliak mag.
mo igakal mo ita kaladaw. Lego mnaswa senga oli tatakoy makulitang mo dokla kalabalu. Mangway se telak to besen so orangil maas mangkalboy amal makong terungul mang makut makling. Ewase sal ada dala kakmal di uli ito. El alla maden tal kutaw tatigingel. Mangkalboy gam akut makli o tigir la prele maligi sulul mora karagere ngul o itiradaw. Malamera alamere abulu amase kad maladal il maas president togrel wase ngargerang kal maas namat. Engil buy gam away sa story ringin. Ra dalal mangi material adat lang sa alang nirang maalew dalo tiri no. Ngul bakal el tim lodi bus. Kasi iya kali ang ko mal sulak president ko ko. Oo. Ay ini ko man sulang. Malungilem loklo sa mela kom di makaroon umuran hindi ka ma-accident. Oy, katama Arcel, ulubong ara meeting ergide ma pakum tera ergide kululu lo Garcia lo do dar sergide boda sebeder bukmak lang al tangat rela al mul tra nga sila sil seraklugo. Kabodol daktakareng ergide do lulu los Maria meeting. Ubube edal del mamal Dios, lola babai klisi rayang at mautam. Yol dakta karing arkamami, meron madami, mahal kunlaw, o ng asawa yung kopkalaw, meron asulem. Sigang alkamara, amlara alsele at amal Dios. Masawa taigil rogul tokoil talang tingil abaluma, mara adal presidente omte ertir. Meron asulem. De rogul uldaso atilo, Yagi mereng asule meleng milkat mok kul morsel ngia kaw agi linge damal Dios mumlo ay say yagi holdar sertir le parao del tire damal Dios obang amaring el parao le tol takara balumam madire kala del tira omte ertir magi manmer madame o tersia presidenta ma vice presidenta ma cabinet ngir rogil Olingi terkau mo makalom sertir, pasteri ralomas, tire kal pasteri rakaloreng, maiger tire adamal Dios sa albang alurior el tire madela, ol sebil gutmok ol morsel ngi amoklung yaol, el merabalul tira omte mara adal tira omte ertir, yagi mereng asude me malolingi tabut, maklangal tanga terkau, rela al molmu terasil seraklugu, mobantri aroguladar, Raum rolir, deda sa gera el tira magmas arngay, balakalo akaryor edil klangal tangat, moragi el tokoro el tira malat kalmorgi. Yagi mereng asule me oring tabod, maklangal tangat tarkaw el morarogo ila. Pol sa me adamal Dios el dia kangaral imosiwek el mormu taranga maselasil saraklugo. Kamaral masawra ulakaruim, ega bolon mam elo tangasam ngarang klela Yesus. Dios sa balaman mora. Amen.